soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Se for mai lige na baunga tai longo I pule le divine ole holy for mai ja ta fea I se va a popo ja utili lo pole le meu fita fea ile uso ile va a popo ai utili mai lo fu pe fa pe I fo lingol me na ta ole va a popo le ngai manto ia New Zealand birthday le mawe manto me na va popo we willen gaan vertellen van zullen die vangelen holy le tempo in balu o na pa ia le tua lo fale le malu so se fanta feito lo lava tono New Zealand man to mama lo so fu ma we ma langi ma to mama tina ma tua pa ma sani le tanto wana leo vertellen van tu ja to le vangelen holy wa mo se fasilinga ma losi wa fen to le vanga da si to lua po oi ja le wai no voila au dance fun ma le no le wat ens fun ma le no ja vai ni te tu vai tinga foi leo tanto vai ja man tanto tapu lima mo tanto tamata mai lima pe sto ino tau ja wala ki la mai al tina foi ja no male tambo mai se to ja o tau vai o le van tanto valvala lava foi le fa omo awala tono di sila ja fa telefoon to ele bano solo lo fi tai tunga awale sa ilinga manuia e mala tau singo tanto ainga le aso ya misela wa tautua ai tau malele mo tanto ainga sa mo no ma fio anga I tuma lo fa pe fo I lo tanto tro ya o toi o sanga no toi fo ya tu le fana wi onga il da fo I vai sope an tanto wi le lo fa malanga le yo le tua ele I malo lu tele ya winga o le tau e mo ya le wa amantan tau malu mai ya taimi o le po taimi o le vaviao e mo taimi o le tau ya o mai lo fo I le sulu le la ya mo e tanto o le mafana fana o le lo fa malanga le da o le tampa ausili nga pa te tu le telenga ya titia pe o le yele tomba tanga mai le tau na le la le wa tanto fa te sai a woli ma fonga mua se o le to life fa ma lo le fo yo le faiva ma lo fo I le tau tai ja le fo ko long weekend tanto io e tapo ko long weekend pe o le yele fa ngol via so ia so ma lo le iseta ia le fo sa tu mo le aso ma lo le NZD mara tu ai fita ma ilanto uma New Zealand Australia ma le Pasifika le na fo la tu soifua ia wale puinga ole la lolangi fa mara tu ne le so antraiao le fo mai tu wantu Samoa ole afia fo le savali fa lo ia ilanto le uto itali mai tawa e pe ona awa ia tu ia tu sanga ua mavai ai tanto no fo ma fo ia so le o ma be tau yo o le fa wa la va tau I le va le o ai fo o Ukraine Malusia o le fo ia fa wa wina le tau I le va Israelu ma Palestina e ia fo ni sio anto ile antu Asia ya ma le antu Afrika o lo fe vanta wa I le nei vai tau ai amu ia tanto I tonu le nei to o New Zealand fa pe fo I lo tanto to I Samoa Australia Hawaii America Samoa le bano tele o America e mo ia le nei pe fe la ti e tu le mai ai fa fe taina lo fo le tu o le tante mo e file mo e ia e le ke mi mo le mangava e fo ke mi le se kupi ia e to mari fo mai le tai e ke le ka walu male a ko fo le pe te mo e ma e fa pe ane tole ke le loa le ie se pui mai ma ko faringi ki wa pa se pom ye wol te talo na na tanga ye tu ye fe va ta wa ya ola tu ta ye fe va ta wa I mai si ta yo isi antu ai kinga inga ko tanga ta lamtele ai mai se tanga ta ye ta te fa no o nei ta mama tina ma tu e fa pe fo ye le fa na wich yo fa no le loto le ma fo malanga ile mai ta wat toso ane I se to ina toso antu I o se lo matua
si i antu o se pepe, si i mai i se tamaititi wala vea, tino mali li utano fai. Mu ia fo ina fa nau te mautino, ua mawalo lanto nofo anga ma, ile a ai o la tantu wali, ile tantu te tau sini o ia. A vea koe fo ila kakala. Po a me ian tantu te vevesi e lunga o penga ta fa ila. O te fa vitaia uia, ele o ia ni tūlanga fo ile. E ono la matia ai se soifua. E ui lava o le maitau atu. O le fo ua ia ni si ua fepa ilima. Ia ai o le tala ia le te mano poto e whapea. A tātou tala noa i upu, wa ngata i nai upu matala. A wani o tātou o ontu le tūlanga. Ia e ono a fianto i matātou i le tūla fono. Ia e paga le ala tawa ai atu malata maitau i le aso ma le fo i aso. Ia wa se lava tātou mai mata upu e peona tala noa ina. Ai pe ua wha tū fo i le leanga i tangata. O loo iei tu tono mata upu ia o loo tūla i mai tono le tātou turu i Samoa. E le ngantala ua wha tū i le tangata. A ua a fia tuai. Mana i o lātou ainga. Ia, o le tātā longa lava ia ma se whau le reivaenga o le aso. Tangtua nā mā tātou. O le upu ma le tala e la fo. E iai e whaalele. E iai fo i e maitau. Ioi. Ia, ai pala le tala. Ai le pala ia. E pala le maa. Ai le pala le tala. O lono winga. E iei o onga. O an tātou upu ma tala i e whelā fola fuai. E lunga o mene i o peau mangalungalo. E miselava. Teko no losi wha nei o na pō. O lea wa mawhai e tātou. O na wha ali o tātou langona. Sā le mawhai o na wha alau loa wha alau i tele. I tausanga ua tuana i antu. Ai o te ilo foi mo o mauti noa. O le to tele o tātou. E i ale me foi lele nao le lafo lava. Ai le o iei se nau ta inga. Ina ia wha atupu le ama le a. Ia o le tua lalona. O le fukua o mangian kako alalanga. Vi ia oe le rik. Wha a whi taimo lau ngā ruenga tōngi yola. Ia le la koe wha sa kaulo wha kako ia kako upumakala i e whai. I le rei vaitau. O lona winga. Ia tātou o no sa. Ia lava papali. Ma ia tātou whaia. O se tasio o wha upunga e sele matautia. Na o whai tau iai mai a pope frani sisi lewa tu ma lo le kalisia katoliko. O lo iei ni wha upunga e wha pēa. Whamai. E le toi no mia e vai tafe le sua vai. O lo o maua mai i le tafe. O lea vai tafe. E le mo o mia fo i e funga la au. Ia le po le ni le maua mai ai i ona funga. E toi tau wha alanu waipe e toi tau wha manongi e le funga la au. Te wai he loloto upu o le tamano. E mantuano loto lau tele ia mai e matau tia. Whai mai. E sele bane i o le tanto wola whiano whani ma le alofa. Pita iane. A e whaia se ngā luenga e maua i le fia o se isi tangata. O leo langa pito i silida na fia. Ma o leo langa silida. O lea na laina fia mai le li whaola. Ia matongi o la tanto wangasana. E lenganta i le whaia o le mea tante fia. Ai a e whaia pe tante whaia se mea e fia i se isi tangata. Oka o kai. Wha mai o leo langa silida na manuia. Ia ma fia i eile ali i le o langa nei le tātou te soifua. Mau tātou olai. Mutau tia le, whamtalanga le mua le na uwhai atua. Whamai. E le mo o mia fo i le la. Le maa whana o loo ia. Awina mai i whafo le tātou te maa whanai. E tau le toi tilo fo i le la i se wha anta. E loa hailo na o ngā tele. Sorry. E maka ukia. Ai o le upu nā ma le tala e pe o na o mahua e au ia. Mau whaapea. So le sa o le ri. E le toi mo o mia le vai tafe, le vai lea e maua mai, i ona puna vai. O ile piko siringa mga au mia. O la au o le vau. O le lau ele. Ia o ia o le sami. O mo meo kunga maula. Ai whaapea whia tātou tangata soifua. E pito i silio na mo o mia e tātou,
o manu vai fa o manu fe to lofi o manu fe lele la tu te mo mia uma lava le sua vai ale tasi ya le ko mga mia se vai kafe yo sika ko sika ko ma fo ya po fa le voi la urpua al ngi vai ngole a wos mau tan tu fa pe ai pe ya sa o ya ya vai le kuku ala fa mai se yo ko ki kilo ko fa ka po mo fa mo mo lo ko ke ngi kai puni ala va ala di vai ngola woli la ma so amba ma tia vo I ma vo fongo le sunga le fa fenga ya Reverend Lale Peter ile tu fa te singa fo yo ni fa tunga ya wa ya le te mio lai isi ane mele te te pesi anga ia se fo ile winga na le yono tu si ele fa tu pesi bione ile sunga le fa fenga va jala fa tuai ele sunga ele fa fenga ya Lale me le fo tu ya vini ya antoai me le fionga ya nai le fionga ya pesta puni ma le ai ngali le riva ngole au ma lo le so I fu ma de tua ia fola au ia o le fa ma tua na ta wa mo ta to uma ele ni fo I va ngole au ele o mo mia ma to terminate ma salo se te me to so fo po to antu to mo
Jalawa tudai mele pone Australia le mau tomi ele te mai a whau te ia mosa male a inga. Ele ngantai leo va ai ono meke le misio. Ioi isi e tangata. Te i fitus fulmon tupu tau sanga. A la e ma fau i la tau. O la futua ta i tolus fulmon tupu. Ioi. E le fion no fulfari. Ai me whalau te fia ia meki. E uia o la e mauaran pensiona. Ia. O la ve fia alu foi le tal noi o il lanto company ya wai to te lea e to titi le tu pauri ai pia to fio no tu le tu pa to mata e o le vai suna meke ona na fina anto il se fulu lima to sanga o le mafutanga so ya mo le pola Wayne Labs ya ma siona fo le tu ya sita ya e mo le anto ile nga fa tai sita ya to il tina ile lava papali ia malo on sa nis fulma lima tau sanga o te mana tuai u po le pese fo ile ana le ia mato te maiti se me manu a le vana maure unga o le tala le tuvatu e le sa kana o le kala le sunga le li santini ia tu manu vao siki a su na ia ta mai ia ta ia le fa o kuari pola e le sa kana le sunga le li santini ai la se me ke fa ngau maria suange karango le li santini ya ai ole mai tau watu ole tele o le venga so de se vantune pe o atu ele tolu pe fa ele feido mero tangata mali liu I lunga awala tele ele malanga antu le loi roto rua ile venga so de se vantune fa pene ila wa mantanta pena le fenga malanga e mo ia kau kim mura ki ka ko ngi au kila tole no o tu lavo pasi amal toni sang malitim ia ole o anta vale le ska vale la lui folsela ia wai o tu lo le Waikato Expressway ia ona familo la ia le tu mali ia lunga se la se fu kilometer li tu la so lo taba ia ma tu la la pisi fo le malunga la wala le mafia fiol swan timula ia italiana tu ane la no le iva se fu ia pe nai o ke ia so na a fai ni se le malu le tu la tu au kilani fai malanga tu fa fo tu au kilani ile fai ngol le verso tante le fia fai tau tu se fa mau ia o lo ta ua mai fo inisi ua afia ile soifua I lunga o mene yo ala tele vave ia e tasi le ta vale na mole meo le caravan tama fo ile lo le trila le santo so ile afo e se tasi u ta vale le na mafua ona poloka se tasi o wala e anga i antu monta ranga ia o le si lai tu le na mantu ta milo antoi e fo le vaengo le wala na poloka ia e fa ta yo lai tele le mau mangala e me fai ona ona tu isu ia antu e le fai ngā malanga ma fa tau nu ina male manuia ia o te lo foi to te le malu le tu le FFCS ia no le lan to e ia o ngā fana le dava is foto e foi ni se man tu ngā wenga ia ma fa awa we la vale bele fai ia so ma ai vai a ka ku ve visi ngai men ia fa la vela e la mtala le fa o ka ku e ka ku fa mai si ka un kar nga me si o fa ir ga ai sa wa fa la vela e au sulu e su ele lima se la wanga ile lua fetana ele ko se afa so ke lo isu ai e tau mawhaine tau wha anu le tupena mo o e masi au whana e o ia kia e ka ke whai oka soli ke lere ngā kupe ai vai o le misi han tātou ia le awa no le tu mai aso manolo se I kako wou se I kako manolo ia o le talale tate whaalong so o ai whamai e amu ia le pālangi e ringi anga me whai e le ia e kukusa le ia pili ia ka ke kongia ma ka ko loan ma me umana le tok ba be fo la kongia si vai ngala paulo na ise singa ona e tu ma ai ale lafo le pālangi ma le singa ma le ma maisi tangata ile lanto pa ke tile tu ese e va tu pele lanto ta fonga po ala wala me tupu mai I lea tau sanga. E tau mawhai lava, e wha tau nuina le lanto wha moe moe. A wan fo I le singi au kunga leo langarangi. Ia, a whai fo I le umani leo langa. E kere ian wakua mai au kilani sau te pāsi ia la wala lau papala le kai oma ese I ese la sila. I le Sky Tower ma le Sky City. O longa winga kere I o an me ka o ngiu sila son. Ia, fa me tantu se
Fefe ke rea urunga le menga le motou. Toli. Langka wali fio ele motou i lea somlea so ile fa pe o la ve o menga wali se fia fe lunga le awan. Ai ole winga o la utala. A fio nei teno fu se mese tasi. Ile fia sfulto sanga. I tele uva ai le lanu lau avole alo fo le tu. I tutonu le ria tunu. O tantou taua. O le tantou faasi no manga. I le riva i tau o le soifuanga. Ia ai pulan ka maloma kuaia. Io lo e su e fan le melau saonga. Ai ua lavangi e alo fa ka faunga I ka mai ki o lela ko e ai la. Kia olo uloto ile manomi ole puatango e ono mea tele ai sui ai saupa asolo ifa apea ole teine e la lele ifa ole ole e mata ata ai tumo ile taufa ase Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luba ole awala. Ta si lava fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumalaiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai ile Shine Dental. Ai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes, ile Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC, ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se furulua ile se furuwalu tusanga, ile Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa. Mole Shine Dental. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ia, malo le on sai. Alo fo le malang manuia malo sopo. Awo pongo tato polo kalame. O le lutau mo oe. Fia faitawina le tala la apostolo Paulo le kalisi Tesalonia. Mo mua la Tesalonia mta upo e fa. Al fai upo sfuma le fa, fai mai. Awa a fai tato utitari tonu. Ua maliu Yesu mo tu mai. E fa pe foi ona o mai ele tua fa tasi mai e o momoe ona o Yesu. We believe that Jesus died and rose again. That's from the New International Version. Talana le apostolo na ta watu le kalisi e Tesalonia. Mai ua mātou tari tonu o Yesu Keriso na maliu ae na toitu. Ia ora kele ia o karikongunga ese. Whamai ele o whamaongia se maliu o Yesu. Wa le maunga la wharisaio mara kusupu mara waskaulanga. Ngā mai usu ia leo fika voi ngā wheala akua le ise Yesu. Mai o e kālai. Ngā mai o ngā soo o ngā oi aku longkingo. Le ala ua koe kū mai ise ka ngaka ele o Yesu. Ai mo oe maa. O tātou taritonu i le whātua tua, e moni lava na maliu Yesu, matoe tu. Whapea whenga whamaongia le menga, ke whamaongia le suinga o langa malokanga. Wa a whai e ke le karikongu e le au ngala loku. E le se ka ua o le loku yawe, pe a whai ke le karikongu i le maliu ma le totu Yesu. Al me foi la le whamaongia o le upu lea, o le upu moni, o le mea moni, o le tautinonga moni, e le ngata e moni, ai malosi, e moni na maliu Yesu, ai na toi tu manu malo. O le tuunga mau awanoa, o le ingi o nga iwi o koe iai. Amen. Ia tau fi mau lau loto, e le ngata i le nei aso, o lau malanga whauau, a o aso uma, e le ngata mo oe, ai whaasoa isi au ngā tupulanga. I le iola tu tau fi mau, le moni o le mau, na maliu Yesu, ma toi tu manu maruma. Manuia le tu e luloto, i le nei aso. Yeah.
ua tui tū le li whaola mai leo whepese le kālesia kātoriko mai taufusi. Le ri vaengo la woli tūlu wā tui le polaka la mena o le lui tango oi mau. Le rea stofi vau ten tu le sunga le whaife au. Ia pasta Rolani leo tamikaele. E mo le tātou upufolfola i le fo i vaengo la woli. A ele tala tonu semea. E rea ia se me kupu. O le wingo le tala fo i le a ele tala tonu la o e te oe. E me whai o le e tuane i lunga ma e alu e te sahuni e te alu nei tai o le siti. E le ia mse si anu antu fosi oi. E oe. E te nofu ia oi e nama e wha pepe ngā i la wai ngā. E wha pena fo i le mele o leo na wha tūtu. E oe. E po le a le sasa mai e le whaife au pa tele po ai lava la e la unga ina le upfolafona. A le fia wha longo iei lau loto mano wanganga. E makua ma i maura kai. E oe. Fiu kanga kai fosi oe a veo le whatsa. Ia e ke anu wako malau pe lau e malau fusi ua. E anu antu malau i e whaitanga fau mai a e vengi. Ia po le tānoa po ngā whea lava. Ia ngā le kingo kanga ka. Ia ngā le kingo ane mele i o au le loto e se le mele. Ia. A whai e tele o whantutu. Alongo ui. Ia o ngai e le mea ngai kupu e kioi. E le mea nawa awi e lau wha mua. Ua ngā loi ante oi. Ia, le e ana mea umai e tātou te ai. Ia, wha me wale maua ni sitangata. Ai, wha whea la pārangi ma isi kākala e le o se loko e le o kari. E le se mea ngā kā koe whai. Whai kari ai pēr la tau. Na muli ane tau nu antu le tala le lei Samoa. O antu nu o le antu Europa. Ia, e mwise le antu nu o Peritania. O i ngā le ngā maka mai e le kāra inga. Ia e mwise le tunu o Roma. I Italia. Farani. Ia ma le tele o isi tunu isi. O i ngā le ngā fua mai e le. Le au tāla ia no antu i le Pasifika. Ia ma o antu i lava ia i tātou i Samoa. Ia longo wingala. Whai o lawa solo muli le kari kongo o lakanga kaio. I le se mele adu solo muli i makaku. Whai pēle mele o tātou masani ai. Ai vai, o te mana tua le tala, a leisi e tali. O le tangata na soifuane tono New Zealand. Na whaile whaala bravi, a whamela ni tala enta, te loa li whangamu. Tang, o le ale me wakupu. A mai, sole. E ese le matango fi o le tū, ma le anga nuu whaasamo. O whakule ale I kū ngai ke karangoa mai. Mai, o lea whakua umana malama. A ka ko loko a foi le fa mama le fingore o le tumaranga no Samoa. E mama lava. O fa kasi le mea sa o fiolo. Yoi. E fa pena uma le ola fa kerisiano. A e alusa o e le falesa alusa o e fa longo piki mai le a ano o le upu fola. I lau nau ta inga o le mea na ia lina ia lulu wharesa. E ke sawa o e koe oso kongo nau ka awale. Ka ungu o kule whane. O la he ona le upu kongo nau loko. Ai awha ape ia langa e lulu wharesa. O lo wanu e whaali e li e iau sikairi fau. Ronga winga. Ngā le pau fo ia ngā me ki sa mo le whane. E le whaenga mua. O lo wa ia kwa le fase se pa mai ia maka o Ameria ia ki oi. E oi. Lua, e ke fiu e ku wala au ia uefa mamalia. E o mai pu e ko waka. E oi, e ke wala au ku ia na e umara kwa fa. Lenga fu ia le se kau wanga o furu mea ngai fai. O le roku. E le o se kau wanga varira nguku whamar moli. E oi, e le o se kau wanga kau karinga. Mangi kari befu. Mole meo le lotu le tātou teo ia. Ia, e sa o e lisi tu. Mai ngā fua e, o e whape mai, fufunga mua, e le losi kai, e sa o e, e vai fuila. O le whape mai ia lisi tala, ia tātou teo, ia o tātou tino. E vai au ngi ngarong keu e marau, loko marau. A wai lea fio re kingo. E a fio kongo loko marau nganga i le upu fola leari. Lea leini ona toi sau I whafola upu marau kala. Ua mo kua mangongi ari I whaola makako. Ia, e whapengara mea. Ia, aku mai foila le ola whaar kingo. E aranga whai aku la ukala. Leanga ole me le kopu.
Yoi. Wa avea me yo sauni ngā lotu ma me yo tāpua inga. Mo fai ene mo le mea kau vanga si kaiti. Yoi, e kasi se kari pefu ai pe o va ai kari pefu o le pau sifu. Yoi. Ale like merka ngaka ilo waka nga wako ilunga. Ai va ai ilo wika. Yoi. O lea wa sa ungi sa iringa o se, ongi kau sala i kukonga ongi usila. Ia va pe foi le kai sa iringa ongi kau sala i sa mora ngi kau sanga. Ma ko i keu va le leila lau pas. Ai le si kalna i lo suaf. Ai le fingi kau vanga kau sala le forsa fa mo le bot. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e le fa ai Samoa tama fana
this update. Colleagues, theology students, flatmates and locals have gathered at a vigil for Kyle Worrell in Auckland this morning. The American PhD student was fatally attacked at a bus stop in Meadowbank on Saturday. A 16-year-old boy has been charged with murder over the death. Herald reporter Rachel Mayer was there. She says community members are scared. We spoke to one man who said before this, you have felt comfortable enough to sleep in your front lawn at night, the kind of neighbourhood where you don't always have to lock your front door, but now everything's locked up. Distrust in supermarkets as grocery prices continue rising. A Consumer NZ survey shows customers are sceptical supermarket deals actually benefit them. The government's promised to explore ways to encourage new entrants, aiming for better prices. Consumer NZ Chief Executive John Duffy says 30% of those surveyed needed help to pay for groceries over the past year. That's a really, really concerning statistic, and it is higher than we were anticipating. Possible major road delays ahead of the long weekend. State Highway 1 will be closed north of Tukurua most of the day after a serious two-car collision. And the Raumanga in southern Whangarei, State Highway 1 is closed after a pedestrian was hit by a truck. And State Highway 25 is closed between Coromandel and Matarangi after a 3-vehicle crash. A Dunedin man's been charged with manslaughter after his partner's fatal fall from a moving trailer on Brockville Road. Jamie Cunningham has more. Andrew Jaden Mercer appeared in court this morning, having previously been charged with reckless driving causing injury. The victim was critically injured on March 29 and died in hospital last week. Mercer's been released on bail to appear before the High Court next month. That's news. In sport, Giancarlo Italiano will remain as Wellington Phoenix head coach. The club's offered him a contract for next year's A-League season with an option for another. Adam Cooper reports. Italiano's role had come under scrutiny after the team's disappointing campaign this season, which followed the club's best ever finish last year. Director of Football Sean Gill says the club has faith Italiano can turn around the Phoenix's fortunes. Italiano says he's more assured now after what's happened this season that he can steer the club to where it needs to be and make a tilt for the title. The Crusaders' hooking depth is set for a boost, with George Bell ahead of schedule in his rehab from a foot injury. Coach Rob Penny says Bell's 3 to 4 weeks away. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Te amo bien, son
le to le amale fue Palea tuna saua no masale tele sani kuma bosu bosu Faile fama maasina fa bea po ilonga sama bea maua fato O kunu umama ena Eleo ina no vitumalo Mama ole maau fogoti maya tuwa Tolu aso ele mau, se tala
su whakamali na o mauto tasi malena a suao le divango la woli sa o tu ese lo wanta fantalo fantua i nai kalai estete ya ben John Petelu le mafuta le divango la woli ya o le fantunga mai le fiu o mai le tofa ya fiu tala paunga vive inga le tu fanga lo ya o le usful mana famiru tu te nile tu lain tas fantala fantua i si o sole ya pin tai lo si avi taxi le fonga fia e mo ia sa o vachanja na pase se ia sola o tau fa ititi le ni ve tau ona la ma fu to mai nai kala stitch te le lo foi po fe me nai e ka milo solo ai langa taxi foi le ngai papa la ngai ki e ngi ia e ma lo sa i le malo le tu le fe ngai magal wen kai pi le ave taxi o le ave pas ave loli ave masingi ave lifi ya uno fo mo ma fo tu samo e le ngalo le ave lifi so ke fa ya ku la ngai le lo ave lifi lo le halo ke punga lo lifi fa ka o le tu une New Zealand talo no te sawi tol e fe lo no vo kongirga e yaila lo na la sine ave lifi e ke anu le ia e fai lau su e nga foi le malawa onga e ave le mele o le lifi ia o ka kou samu soli masau o kui o masau mai ia umanga nga ave le lifi ia koe la koe la o kingi pusa o tantou samu e tele le mole me foi le o le multitask o le ale wingo nga kalali form ia e le na stasi se me tantou ja o ina samu ia a fe ki insingia e umanga insingia nga wi fo le e peno yo ku sa pe ki ya o ngai wi fo fa ka umanga peno fa mai o ro va ka va yo ia nga va ka va le ko ya le nga ai tino o tanto ai mi se fo ia ila to we fo le e li fi ke le melo le api mar pepa o yini yo le api mar ping e fi tanto ila wa oi me fa tino yo tanto lima e va ve antu lo tamana mala mai me fatino ngai lo le fa mai i lungo la papa i ore mele la ku i anu ia no i fori si kain ia manga ia me fa mai fa kingo ia fa lua fa ko fa ia averanga ka vere kia janva tu dai nei pia le ma u mai ai Martin Maranata ya lo sa uni nga lo ngai po na nei talavan tu langi awia mu talo fai le lo sa wo mara inu au fala auli fama ya awol so nga fai ngi ya wo fa malo tu le fiongal sa oli ya to la tai leota ya fa pe fo ya tai la fai le tu ya fiso va ya fala au spe ave mana yusona singifili to le va talavan tu Washington e America Marcelina Brown e seta tango mo ia fa pe fo ia fiul tato pe ka ikorngi ka fiul tato so le vanga malanga ia e pisa malanga ku kara ku ngale ale ko fo e ile va ngale u te mafofo po u te tala no antuai ia pe u te le tala no antuai si yo mafofo pe ona u tala no antuai li system e ile fa le matu ya le tu lai mai i tonu au kilane ile pola stona ina se ima vai atu nei o se ali o loo a onga i le Universitea au Kilangi pesa onga i le Universitea au Kilani. Na whapelea o naus fa ia e se tamaititi e se fulu ma le ono tau sanga le matua le ana tula i lumo le whamsironga i le taia ona le la. O le rei ali i mai Amerika e suafa ia Kyle Warrell o le sa whaatala na pasi na le pitonu o St. John's le ei nai au tawhani o Glen Innes. Ya ole la na fai lo mai le mtanga bengo le taia ona leila na loka inai ia le li isful ma le ono tau sanga le matua e tonu sful ma le lua foi ia tau sanga o se ali mai no shore o lea ua mōlia whaatasi ma lea tali i talavau lea isful ono tau sanga sa fe so soani i anteia e whaatino le ngā yoinga le na mafuai o na maliu lea li i lea mai Amerika fa mai ole li mai Amerika o se tamuititi a onga lo fa yala na PhD i le University au Kilani talo fai
A familie fa matalanga. E rei ma se mafu anga ngala I ona tupur fa la. Ioi, o le upa Britania senseless attack. Ola nui, sale te tau na tupu. Ia bi fōringa mai fuilili. O le ngā kau wha o soso le tangata matua. Ia le tamai titi. Lea la na mafuai. O na afia ia le li ila mai Amerika. Ini manu anga. Ia ma o le sa udantu ia le whalamai. Peutai. Na ma liwai lava o ia. Ia iona manu anga I pe ona ta o mai le li poti. Ia le reivainga o lea. Woli. O se whano anoanga. Mo le meo le awidantu o le o se tasi o le whana. E awidantu le sa ili le poto male anta mai. Ai tupu mai I se pe whea whapene. Talo whai si ona ainga o lo tangi mai ala. I nai ona mātua. I nai ona uso ma nai ona tua whawhine le ainga poto poto. Wō mai ma san. I tutonu o Amerika. Ia le wa mawatana. Ua matua te le wha le tonu. E pei ona tu lai mai. Wa misailinga ngo le tua I ainga wō mai ma san. Ia ona o le rifo I wha la lave mātu ia. E pei ona tu lai mai. I tu tonu o au kilani. Au kilangi so le leile ia e a ufu yang wha le kongunga me tupu mai. E ringa mai maka upua e pei ona wha ilo mai lea e le vaenga o tu stala. Ia. O lea lana tula ai, ai o le meu te whano no ai le mta upulering. Ona, e se fulu ono tau sanga le tamititi lea. A whaine la lo na whaamsinonga. Ia ta ilo iei wale fwila a whai o le whaamsinonga I au tūpulanga. A inga matita. Ia longa winga fwila. E iei ma le mea fwila le whamai e whai whaale le. E masalo ai to iei se tūlanga fwila le ele le. Talo whai. Ia ua mawele soifua. Wata li lopo lele to inga mela whai ko inga kamiki whapengi. Ai o le mea te tauna iei. E rei ka kaunga kupu ia mea whapengi. O le mena unafumu mafofofo ile le whanau. Ia po la ta whanau. Ia o ta whapea whawe taia. E mo ia o le e o ia onga. Ia e le o whafo atu o au kilani. Tonu lava ia o au kilani. Po le halale pe whea tupu mai. Ia o le kaulakalaka mai fo ile. Ai wha maa lole whi o le whaiva maa lole te tano maa lole o sa I a te utou mātua. O lea o ngā whanau I whafo atua au kilani. E lenga teilia o whafo atu o le motu nei I Saute o New Zealand. Le o le iaila loi o Tago. Ia antonu ieni si o lea o ngai Massey University. Ia po le University fo I Victoria I loi le lau moe Wellington. Ia antonu ele mapulau te tano I le au le po. Ina ia saunga le mua na ia tātou walo mawhana. A o whianga iei, male sa ilinga o le poto, ia male to mai. A waso lanto lumana I marui. A sau ilunga li poti whapene. Ia na o lo tamisi alo whantua ina ialo mawhana. A wani whaintiti alo tātou ola whantutua. Tuantu pe ilumo le tua. Ia malu pui pui ai ialo matama whana. Ia wale whawawina o a onga. E mise lava I lanto ola o au universite. Ia mise fu ia onga o matata isi. Ma ure ngalo ia tātou mātua I oite. Wasola. Soa la walewa. Le vai ke mile o soi fuara kupu man masio. Le ngai e lafa nga o siaki masina. Ia sa yilto inga mena. Oro wakari I on le. Lo ia. O sia ukama e fo ma. Ia o sia wakari idea. Sia wakari idea. Ia le la anu e leo leo. O leo wa suingi, o leo wa iele suinga. O le tanu talo fau leo tanto iei. Fa mai le poto. I la tau po poto ia e su ina ma fau fonga o tangata o lo fa pe mai. A tu e tanto mātua le ava noi le tamititi. E alu ai. E sa ili le whailonga I le mea o lo fie iei. E whai antu le tala moni lava. E le ima se mea o le a e pole fua. E tautu le ia lo whai ana mea au. A wai umane lava. E hi umana manuia. A ye fulani si o whanau o whaalonga iei. O isi wata I lua tai tonu te keri. A he le o fia le mela iei. Ia. Lua pe tolu te keri. La se kelo ngā whailonga. A he le o fia le mela iei. Le wingo le tala.
E le o enjoy la na ngā luenga la iei. Lea ngai le o le mea langa banga o. Ia pe le o tau i fwoi lona loto malona whina ngalo fua kiei. Oka ai. Se me i ngā maka o kia. Ia ai uile. Na o na tanti hantu yo au tawhai pulea stafu nei le la o lona saha. E lea o ia fwoi le matopia le manei. Ai an tantu tu wa vanoi whana. E lea o whai aku sa ukala. A mea ku ula fua o i lea se ser karanga. Ioi, e moku ora kam kiki mare kaula e ke fiwe koe Tex, fiwe koe Vili, fiwe koe VC. E le koe kari mai kambanga. Ai a tu i eile awa no se i anu e whaile mea lai nau i no na loto ile tūlanga taua aonga. Ia e paule mea ka koe whai o le koe o le muli papanga, whai masiaki o a mai oe. Ioi, wa ila u kupe ngawa kua ku kongora ku skupe. Ia. Fai fa le leilo wo langa a we ke ka e ko pe ka mai kia ngai fie ka fa alu ia lu yo fansai alu kalo ko wa ko ngan fa le ko fai o me te le lo pola me la le mo ia le tong finga alu fa na ya o le talanda mo tanto ile dei va en ola wo sa ni baile polo kala me la me tola ile afo le tulaitas oh no feel it for no oh no, no fight it till me ane yengolo mai. Oh no, oh no. Ya fua mai maunga me sao falong wai. Ya fua mai mo I maunga le pule la o ai. Ai fua mai o le bele me na o momo o ai. E pe ofisanga o le savili ma mea e tutu puai. Au le alofa na o alofa nei. Awa ele ai na vocês o tu sali lo la le lei le la auto tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta so ni manu fe ai fo le mili o wa to lo la o mai le pongi sa wa ta o fi e ma fo le lei ma fala no o fi to fo le matango fi ma sa lo ai wa ngalo sunga le fa ingo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu ma ai e tu fa mata la o le tu mai wala vai o pule oela o bele pete musu awa le fua te lulu ele to e fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se sabini angi mai ta umai oh no se he posse te nga o le kufi sili o le mafau fau pi ia makia o e poke fa kau kau o mo o bia se fuala au o mai kalama na se valu se ko ai mangaku fai nga kawa e alu e ku mai o au o umi o le miki le mafai o nga fafang ka ika wa valea fi maua o se e fi maua se suinga o le alo fa apea o lo au le lei ua a le ma mika mikanga pei o se moli ua susulu mai le ava se fa fea o mai o ele pele pela pe masele fai kikiri mahava kafi e se ai umaleanga e ku mangile lei kalela vasisila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afuma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se savidi angi mai ta umai oh no Hey Whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more,
visit bookmyvaccine.nz. Afai o yei se taavale ua lewa na e mai mitia. Tusua ne loa ile high pin cards. So se taavale ele lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutogi ai talafu. E mawhai lava o na fisoa soane ile high pin cards mo oe. Tusua ne ile 5 Turtasi, Great South Road I Otahuhu. Pe apalai I lunga leo penga tawhailangi. O le highpincards.co.nz. Wana ole fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa Manrewa. Toa tusi luata sitolu Weymouth Road I tuane ole ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsota I mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tonu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tonu 5, fitu valu iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu fa fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai tatou polkalame o le areto le ola I le amatanga foi le yaso o te fiafia whaafiloa I ate o e mawhai ona mai moa ma whaafonga mai tatou polkalame. O le Ioannes fultasi el whai petots fuluiva e whapea ua fetala I atu Yesu ave ese ia le maa. O le upu mo o le aso le nei whai le mea e mawhai ona e whaia. You know ele o mea uma e mawhai na e whaia I leo langa le nei. O oe o le tangata soifua, o le human being, ma o le whailonga le ilo ai o oe o le tangata soifua, e iai lo limit, le limitation, e iai le tahpula. Awa o meo kangaka I leo I kangaka soifua nga o ke bongi. E mawhainga lako whaia isi extra ngai ngoinga o nga mo meo nganga fo I e leo I kangaka soifua. Ai o oe o le tangata soifua, ua whaatahpula le mea e te mawhaia. E sila fia le lei fo ia le tua, ia le ngā tula le nana tu ia te oe e iaia lo limit, e iaia lo topura. Ma o le mafua le na ofa mai ia le tua lana fesosoani pa ia I lana whanau, tangata whatua tua. Awa always lava, o lana fesosoangi, le me siringeng bang e tau mai sila fia, ua au mai lana fesosoani, I mea ke le mawhaia, ai le melinge mga ole tua ke loa. E au mai langa fisosoangi, ai ai ma lau vaenga e whai. O lau vaenga, o le ngā ioi e whai le mea ke mawhainga e whaia. E tuu le mea ke le mawhaia, e wha wau e le tua. O principle siringa ngā ua, e te taunga I loa, le te ngata whatua tua. Whateita inga, ina ua sau Yesu whaatula salo mai tunga maua I loa le tala, le limta upus fultasi tusia a Ioane. Pe mai kala Yesu, o aku le tunga maua. O ngā whakakalo leo Yesu I lona tamā, e whaali mai lona mamalu. Ina ua amaka le tala Yesu ngā whai, whaakungo la salo. E le whai aku Yesu I la salo. La salo, pe whai aku I le maa, umangkua I le maa le kunga mau. E le whai aku Yesu I le amakanga la nga luenga. Maa alu ese. Umangkua Yesu I mawhai mea uma. Ai ngā whai Yesu I te ngata. Whai Yesu, e le whai Yesu le vābenga, o le whaatua la salo. E ele menga mua I whai. Ngā whai tangata ngai ai. Ave ese le maa. O le ave senga o le maa. O le me mawhai ngā whai e le tangata.
ai o le whaakuunga la salo ngai loa Yesu e le mawhai se kamkaola ngawhai o le mea le na te whaia. Lea la, o le whasiri, ai se ai menga le whaia Yesu ilo na mana le whaia kua Yesu maa alu ese, ki elo le kal. E atangia I always lava o le tua pei olo nalo Yesu e mana o le tua e ke lua ngā lundu e whaatasi I le whaatuatua o lau ngā luenga ave ese le maa. O le ngā luenga Yesu o le whaatuina o la salo o wai le o ia ilo marosi. So le songa whila le mo o le aso le nei. O le aso whaafita uli o iai. O le maa o le ata o le whaafita uli. O iai so whaafita uli. O iai se maa e tatau o nga e whaia iai se whainga. Ai le whaia le tua le mea ke le mawhainga whainga. Pio le whaatita inga. A whaia le maa o le whaafita uli o lo wolanga o le ava malosi se itulou. O le trucks ke le whala au whaasa inga wau whale mai Samoa e inisi o te ngata whai mai o le mawhainga ku ke loa o le maa mel nga a e mga o e whaia le tua se wa venga I le mea le nga ke lo le mea ki whaia le mea mga o Yesu whai le mea ke mawhai la le mea ke mawhainga whai mea ke mawhainga e whaia au e ki kango e koe whaakau au e ke pipi I ka ngaka ke a whainga I trucks ma le pia whaasolo a koa au e ke pipi ia ke loa a e whaia mea nā ua e whaalongia le tua e ngā ioi e whaia le mea ke le mawhaia minga la a whai o se maa ka ngoe whai se whainga au e ke koe whaakau le trucks au e ke koe pipi au ai trucks o ngā e ke ilea ua ngā ioi mai le tua e whaia le mea e ke le mawhainga whaia ke ilawa ua whaawawenga lo le koe mga o le trucks lo le koe mga o e whaapolonga o le pia ua le anga I lo wolanga. Ai sea, ina ua e whaia le urua inga nuenga te taunga e whaia. So mo oi la solengei, ave ese le maa, a le ngā nuenga le tua, e whaia le wawenga I le mea, I le mawhai, ona e whaia. Le tua, o aise o yeise maa, ia maua le loto tele, ngā yo i whai le mea mawhai no i whaia, ai wha wau e la ua fio le mea le mawhai na i whaia. Whafita Yesu, Amen. Susulumaya olema sina Sulungia tuwai ita A ofa a solo ma fau nga Fe pula fi me fitu o le lang Ang imalu mai le matangi A o utu matangi La upenina ungoto atu La ulupelele walele matu For Toi fieva aia Toi aia tu Isi o tino Po o feo e ai Toi mai tala sio e la mona mai Te fia languna nule Po o feo e ai Toi mai tala sio e la Timana tua long masan Pe a umana tua fia fi Fa ai u ise upua popo au I
te whai mai lava e alofa Alofa te so o se tasi Po o whea o mai ai le nei lalolani La o whanau pele no La o to whea alofani Tua latina pelena Long mali umatangi For imai No utama pelena For To feel the aya, to feel the aya too. Is your tino Poco feel AI. To my tell us your elmona by. To feel on the lonely Poco feel AI. To my tell us your elmona To love. Haka tulahu Haka mga lumay Tatamana yun na vai-vai Moto'y utimuan Iheto no tutautoy Tukilaw ay tama Tukilaw ikikite wakawitoy Kavikite tua Natalia ito kutamana Yeah, you mauna kaon Gito naman nava Halo ko lomo No haita wate tua Loy mato Emi alilako Te tamana Itene yolanga Kita hakalanga atu Kita kalanga For imai To my pelena For imai Tato e fieva aia Fito e aia tu Si o tino e Poco feo e ai Tamai talasio e amona mai E tami si e lonio e Poco feo e ai Tamai talasio e lona mai Kua kakau Kai langa kita ko te wanau Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te wanau E te aloha E hainga tai Supermali o leu suia vania tolo le rivango la oli fo I mai tau lunga tuai le polokala mena le awe tole o la mo I tato e le tala le stoi I nana fai fa pea mai e langa kama whinga lunga o le makua kingo kuku alugaka yo e peo e vai le whaitino o le tangantale sua whaia siosi pio le manu au le makua ngai o masol ngaka fa kulo ye mankala le sko sol ko ngalu lo ka mare alu si pe alu e fosu akar ko inga mai seli e sa oi e vai e longa o fa kulo mankala ko inga la le me e se nga sol kamo siosi
Amerikana rang going. Yo. O le me kupu lau kama. O le makua manga yo nga maso. Ye pol manga yo nga pangi vui. E ke rol mena kupu e malo spupu. Yo. Fa penga umar fe awal awe tole o langi yau. Hey, awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, i e tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le wa joins full family John Channel link chula lua sa de baile fionga ya lua e ali e Aisha Hooch ma tanto telefopia tali lua ila o de yo disio tanto fa linga ya po fa silsilang fo yo lo to baile official radio Samoa ya wala le long pu yeli yo lo to pa ia malo o to mamalu e disi fo yo fa moe o le asauni e le fa un le riva yaso e le ngantele aso a tawa fa pe foi ea lea se to na ia wala le longa puyeli o lo tupa ia ma lo o to mamalo pe ona basiria ile tanto fa silsilanga mo la valea o le tanto fa silsilanga o le tusi o le van filifili ma le tusi o le songa fa talavan to le telenga ya soalo o te le mai lo po le tanto mafutai nei New Zealand po la foi e pue anta mai Samoa. A wone ngalo so lo minga o le tusi o le songa fantasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai fa le penga o Samoa i se sifu tutuila mamarua o nisi o tala tu o Samoa o langa upu o le matafa i o le matai e le whainga o wha le blave pe o wha i poiponga ma liu leo si o singa o ainga fe sila whainga o paolo o si i wha anoalo wha langinga o e kaile sia ma le tele o le ngangana o wha alolonga e na o le fitu se fulu tala alo na tau. Na o official radio Samoa le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Marukau e mawan tuai sau lo minga morisi fam talanga wala maila tanto official taimi whainga haluenga i le lua ono lua tasi lima i tolu lua ono lua tasi lima i tolu pe tanga yane le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisa oka whaafitai. O le whaasilsilanga mo le awhianga o Vautupua i whalea lupo. O lea ua toe la nga i le whausia o se malumalu fau o le kale sia whaapotupotonga Kirisiano Samoa. Le whakasa i Vautupua i whalea lupo. Ona ua te lele awhianga o le malumalu o lo iai nei. Ona o le puipuinga o le saunga le mu. E whaasilsila tua i le ava ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu i alo ma tama whanau o Vautupua i whalea lupo. O le anto e whaia tanto fono i le aso whareile nei aso lusfulu lima o Aparila e le intulai se fulurua i le awoli le aso malo lole Anzac Day. O le whaia le whanga masani o le luase fulu West Hall Street i West Coast i Glen Eden. E le whaatoruina e le matapia le manai e sofiragalo whainu le lei. O le aso su e ailo wha malama ma e tepa taula i whalea lupo ai e te le ito ai taunu mai ni usila rei. O le upu masani e le turu e le lei le to e sea nu poto poto. Tala au mai ma au mai lau la fonga i le aso wa tawhaina i le alofo le tua. Wa utangi lo se nia le rei wha asilanga e le wha tamai a pasta la mostele pupu mai. Te fono ia se montafa o tine e morisi wha amtalanga wha su te yanele au tustusi ia lila whaintutoa i le olu atasi
o lua ono, iwa lua ono, lua ono. O lua tasi, o lua ono, iwa lua ono, whaafitai. Alisi an tātou whaasilsilanga mo alama tama whanau wale whio anga o whanga whau. A vea iela ni iawaroa wala awa toile pa ia o tama whanau o whanga whau o loa lalama papa au I Aotearoa ni usila nei. Le whawhianga inga male pa ia le kāle sia la mo sā ua mo o mia sa tātou so swani. I le toi whausia ina o le manu o le tua o le wala awa toai lo tātou le tātou whono e whai le stolu o mei le Julai whai le fiafi I le aso to nai. O le wala awa to fo I lea ea fio mai tātou mafuta I lea fiafi ia taitai o tielo o tau soifua ea maso mātou wola tātou te whilo iai. O le tuatusi tasi o Great South Roadie o Tahu wala au I numero telefoni o le olua tasi o valuono lua tolu lima lua. O lua tasi o valuono lua tolu lima lua po le olua fitu o no iwa fitu o iwa tasi. O lua fitu o no iwa fitu o iwa tasi. Whaapso te mai pēr mo mia sef so soni whaap te lo senia ele laulaua fono. O le wha silsilanga mo le pa ia I le ainga sa lua fau. Ma tau te wha tulo wantu iau mamalu mau pa ia wha lupeina sa moa. Mai le amtanga o lava I le ngā taanga tulau na lava. E wha sintonu le rei wha salalunga I alo matamba whanau. A maisa paolo mangawhai malu aisi o mātou ainga sa lua fau I le pitunu o tawhito I Mangiangi. O le ale wha tauno wina e ala tātou wha moi le wha iunga o le rei masina ona o wha lavelave e lema alofia. Ai o le wha tauno wina lava I le aso tolu sfutasi o me lua a whelua lima la tātou wha moi e pei ona wha iunga whonoina. E whaiele I le montol teitai whono I le se fulu wha pe Salo Place I Otara. I le awa tele male wha aloalo wha teilo senia e le teitai whono male laulau. O le isi an tātou whaalinga maile a inga sa savainaya. I le awa male whaaloalo I whaasilsila antuai I suli uma o le a inga sa savainaya. A inga whealofani pese whea mana I le lua. Mosuli uma o lo au mau I so se tafa o Aotearoa nei. O le awhia le tātou whilo inga I le astona nei a solus fuluono a perila lua whilo lima. I le Mount Albert Senior Citizens Hall. I le tuantusi o le tolu B Wairere Avenue I Mount Albert I Aukilani. Whaiele I le tulai tolu I le Hawauli. Le leilo awai mai I an tātou mafutanga e te sila fiai a tātou fuafuanga o lo whaanga solo. Whaamui moi le lofo le tuola a tātou whilo iai I le nā so tau poina. Whaamtei o lo senia e le a au tusi o le mafutanga a le ainga sa savainaya. O le whaalinga mo le mafutanga ala mo tama whanau le unua I lao le tala le lei me totisi salonga I sa le lolonga. E whaura tuantu le tātou whontanga I les freledi aso an tai au, aso lusful limo a perile li tulai se fulutasi I le tai au. O le awhiale le do whanga masani o le lua tolu Franklin Road I Otara. E whaamara tuantu fo I le tātou la whonga mo le di masina. Monisi o le tātou nuku whato a mau le dei whaasilsilanga, whaamole, suwantu ia e le dei aso tātou whaasoa matala talanoa a wāfuafuanga ua tātia. Monisi whaamtalanga whaapso te iane a tātou numero nei, o le sunga le whaiwhi au ia Reverend Sione Tautua I le olua lua, tasi fitu lima wha lua, olua lua, tasi fitu lima wha lua, po amuango tia lua manuvai, aso, ele olua tasi, olua fitu, o valu wha ono fitu. Olua tasi, olua fitu, o valu wha ono fitu. Tātou whilo e le aso I le lofa balanga leo le tua,
whaafutanga lo sainia e le laulau o le mafutanga alo mo tama whanau le ulua I lao le tala le me tutisi mai sa lo ngā I sa le lo longa. Alicia Janto Fa'alinga Manurewa Pan Pacific Strategy. If you feel it takes a fono, ia penina I fopo, ma le komiti whaafoe le Manurewa Pan Pacific Strategy. E whailo antu le whilo inga malamamanu le antunu, e le aso tolu se fulu a perila, mai le afo le ono le fiafisa I auria le afo le vanu I le po. E whaia le whilo inga I le Te Tamariki Clendon Community Centre and Library, I le se fulu fitu Palmers Road I Manurewa. O le neifo inga e talanoi nai ni mata utaua, a waleanga I luma o le pitonu o Manurewa, malona lumana I manuia, e maua le whaamalo sino, awane ingalo le whilo inga o le Manurewa Pan Pacific Strategy. Pe a whai e talala I Manurewa, tātou whilo I eile lofo le tuawa, tailo senia, e le te fono male komiti whaafoe. Male tātou whaasilsilanga mulimuli mo le whianga o a vau. Whaasilsilanga mo alamu whanau le whianga o a vau. I le hawa male whaalonu tele e toe whaamarato tuai le asfrile nei. I le tātou nu o a vau lo alana mapapa au I ni usala nei. E tātou te maupapo ai le hola le kalesia me tutisi. Lima wha Trevor Hoskin Drive. I le tulai iwa I le tai au. Tai au tu yeilo tau soi formula bantu ola. Whaamtaiolo sainia e Reverend ngā tai masau. Reverend Tawa Lavea, ma Reverend Samuelu Amosalene. O ni sina o tātou wha silsilanga lau tau mai lau fisa o le Radio Samoa, le di whaiteimio laso a wālawa I le longa puiali o lau tau pa ia, ma lo o tau mamalu e nisi o wha mo o lo tā pena tuai ia nuu o a whioanga o a inga e kālesia, e ma wha la putonga fo I totonu o au ki lani nei. Whamala whamiru talo ton talo le tulai lua. Ya, saudi bai ia lua ili. Moa tātou tala I le ngana Samoa. Ya, wala vai ia lo nofo sila fia melo. Tupu mela an tupu. Manisi vainga o tulai mai le whai ngol diwe aso mala vinga sofo. Sulungi ai umalele uelele malesa miula
wa matala sile mai mua e ua matale lale masina ua so mai lunga o maunga sulumi ai umalela uelele male samiula tamama teine ya pepe se masisiva ai ulila na fiuma e tau poulela lele o Samoa wa matala sile mai mua fa amane ni awane ni moi tele ai te uleta alu malelo to maulalo oli mali awane pisao atua vini ole tua ina ua malo E whatalo whātu o se whapoponga le neo tātou telefon mai lau Radio Samoa. I talo to mua, e le fau le whaalongo le fisilingi e Winston o le moni o whamtalanga e whaalia atu e au whasalalau. O le tali lea le li pa le mia, Christopher Luxon ina ua tā pāso na whina ngalo, i le mata upunalia e mai le vao le minsta o le vai whafo ia Winston Peters, ma se li itu stalo o le RNZ. O le nei mata upuna tula i mai se whaatanoanga Winston Peters ma le leiti o whaavau maloni usi lai le nei vai yaso. Ina o whesilingia le litu stala ia Corandan le minisita mo sona fina ngalo i manatu o nisi o vaenga whaau whai. E anga i se tula fono tau whaau fio loo i luma nei le pale mene. Na whaasala vei le li minsta ma whesilingia loa le tonu ma le whaamaoni o le tuina atu le li whaasala lau o langona ma manatu o isi sui a whai pule. E whaami umi lava o na whaloa i le ne mata upu i le vao i la ua nei. Ma o ai lava no tu atu ni whaamtalanga tau whaamata o le minsta i le paketi o lo whaatu pēa i le vleti o whaava māloa ni usila. Ma i le tūla i ai o lea mata upu ua tali le taitai le leipa ia Chris Hipkins i le li pa le mia. I lo na tatau ai o na tūla i mālo si e whaia ni tai ala e lima taitai na ai o na minsta. Ma i le tūla i mai o nei whainga i lo na manatu e le tatau lava o na tupu. Mai le RNZ po le leiti o whaamamalo ni usila i lato manatu e anga tonu a toa ma le leile whaatautainga e Corandan o le whaatautanoanga ma le minsta ia Winston Peters. Ua whaalia nei se whaato e senga le mtanga luenga o soifua maloloina po le te whatu ora i se ainga i New Zealand nei. I lo lato whaatamala. Wa fuai le te leo se afianga le soifua maloloina o le tamaititi o lo lato ainga. I li poti mai le te o whawa malo New Zealand o le ua afia o Noah su tasi tausanga le matua ma o se tamaititi e eia afianga tu mau o lona soifua. Whamatala tua a o Noah o le mata upu ma le ofisa o soifua maloloina na amata mai le tausanga lua o lo tolu. Ina ua amata o na wheta ia i Noah ma mai o le tino mai le wha mai o le fulu. Ma i le avatu wai o le atali i le itu e wa aiai tamaiti po le Children's Ward na iaile manatu o mātua o noa, o le awhanati nati o na avatu mo le pediatric emergency, talu ai o fōlinga wa aia maritinga ino si o la atali. Peitai, e le i ave iaile wha mua fo mai. Mawe reporti e umale po a toa o no nofo le ainga ma mai tau fōlinga wa aia o noa, mana tā uam na o ai lava i na whaatitele ina le mai o le tamaititi. Na whanati nati o na avatu noa i le whale mai le Starship, mata oto ai mo le isi i vaso. I nei aso na vaaya i lava le koma o noa, ma whea ngai ai mai isi mai ele i vaaya mo mua. Ma fia i lava lona au po lona vae se tu lou. Ma i le ala mai ai o le ua a fia, ua vaaya ai le mawhai o na savali. I le alia ai o le nei mata upu le vā o le ainga ma le soifua maloloina ua tua i ai nei tua a o noa le whale mai. Ona o le whaatamala ma le ona o whaatino le pitola au o fō mai le vaaya o le atalii. Ma e manatu tua au noa, e leo o le atali i le tūlanga pe ana le whaatino ino o le lātou ngā luenga. Tu salava po o iaina afianga tū maur soifua o le tamaititi. Walata nei le luatau sanga talona tūla i mai le nei mata upu, ana tā ua e tua au noa, o le awhetaia i pelo lātou ainga ma afianga o lo la ua alo.
Ai wo la manatu, ia avea ia le nei mata upo se la me pa susulu. E whailoa ai le toa tele o mātua ma ainga, e iai whanau e whiangai ma a whianga tu maor soifua. Ina ia whinau malo si moa la tō whanau. Pe atu lai mai ni whawhitau li so se matanga luenga lava, e pei o le soifua maloloina. Ini sa tala ua toi nei o seanga o nā ulia leo le valu suru tausanga talona mae a le taualona lua le lalangi po le World War II. O se vaitau e tō mānatuai ma mānatua le tautua a o le sao tua a no foino la tō ola e tau mo se file mu. Mai le whamnatui nai e New Zealand o le Anzac Day le nei tausanga u whamawina ai foi le atoa ai o le se lau tausanga talona tu i lau ele o Gallipoli au taua New Zealand ma au se talia. Ma i whaamaunga le numero o tangata New Zealand na tautua o fita o le atunuu i le taualona lua o le laulangi, e whaamawina silia ma le lua se lau wafe i la tau na tautua i le vaitau. Ma e ta ue i titi fo lava le toa se lau tangata o loo soifua mai pea. O le tasi o tangata tau o New Zealand e su wafa i a Fred Jackson ua atua neile se lau ma le lua tau sanga o lona soifua. Ma i talaanga o le neita maa sa tautua i le vaenga au a New Zealand le Royal New Zealand Air Force i le atu Pasifika. Ta ue Fred Jackson e se foi o na whaalongona, pe ato e tō mānatu atu i le vaitami a o iai i taimi o taua. E o atu le se lau fastfood wafe fita New Zealand na nga i atu nu e mamau e tautua ai i le vaitau, ma i lea numera se fultasi afe fitu se lau i la tau na malili wai. Mai tala muli wa mata whaalawi loa nei se whaatasinga tele a o se kone seti, whaia lea i fonga ai whale ula Samoa i le nei tausanga. Ma o loo whai loa ai le toa tele o tangata pepese lawi loa i New Zealand, o le au ai mo lea wha moe tele. O nisi o tangata pepese au whiai alo Samoa i New Zealand nei o le Adiz, lani alo Tree Swiss ma le toa tele o i lato o le a whaafia i le nei whaatasinga. O le wha moe na fuafua e se tasi o wha la putuputonga ua wha ingoi no le Meko Strong mai au se talia. Ina ua wha amaunia aloa ia e le peristene o le kalesia me tisi Samoa ia Reverend Faulalo Leti Paanga ma le laulau a fono le kalesia au. O le nei wha moe ua wha ingoi no le Gospel in Fongaa Festival lua o lua lima ma e wha mawina e lua aso o le a wha atautai ai. O le au fiai se kone seti ma le tele o whaafianga whaaleanganga ma whaaleanga nuu. Whaapele anoa noa i o nisi o pōkalame ese o le a whaatino i nei aso. Ai ua whaalia i lunga o pengta whaelangi mitamitanga o sui o le au whaipese la wilo le Adiz. I le maua ai o le nei awa noa whaauro e toi fo iai i le atu nuu. Ta ue i le whasalaunga o silia ma se fululua tausanga talu o nei le i toi whaafiafia i te tono Samoa. Ma o le nei wha moe ua o la manatu o se vaenga e pele ilo la nganga o le a whaafia mo se autu ta ua o le tala lei. Ana whaalia le Adiz o le nei foi whaatasinga o le avea lea ma whaamantunga ia i la ua o le ola tautu o si o la ua tina. Pe ua atua nei le te fulu tausanga talu o na tu malo. Ma o tātou telefona mai lau Radio Samoa, sei forma Emanuel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E te whiulava e te whaali i wana olo u ata mo u pati pati. Wa atili aina o te whaali lipe a o ai atu e matangi tangi. Jason. Sunga o te le mana o lava. E wha pele o e nei e matanana. E nana lava lo ua lofa. Ai wha apolonga o e pe e te ma sola. E te whiulava e te mai. Le e se file mu e te lua whea nai. O te mana o tofo o e. Fia i loa mea nai e ilo loto e. Ne i e wha atanga file mu mai. Ai o te tonu o lo loto. O le lio na fe ai. O le whainga o le tama futanga na o na feo a i lava. E le i tai o se taimi e suluina i se mama. Sunga se ilonga ha e pasi. O lausu e ngape e te lava o no sai. Fa ata no fomoi. Ai ua mautino halo whai o ile o ti. So a o whaali sa o atu. Lea lo famoni lea o te no fomau. E le o sa o fia tama matu.
Alo ufia manu malo ilo fatu. Ete fulava ete faali wana olo u ata mo u pati pati. Wati laina auto faali lipe a oba ayato e matangi tangi. Ete fulava ete to atuli ina iasu ya winga faali. Teto fata fa oela uhani pe ete la batatari fa afita uli. Baby awe keika. Bawanga ya fika nga lo fai fari lo mai paika te ma oye e masangi ya sore aka masore pangi elenga o se fia e ke mo ngi la langi ole mafu anglenga o fari ya ko dinga leanga te ma oye e masangi ya so wai ole masa awa afa i pelinga o se kausanga ele kala ile o ke fa awa ole ayo nganga o makiva kalia akele kupe fia kalia le manguia kalia le mafakia a ole o va ya ku leva ma e saumia Veli lo mare mama, te kolo le manguia. Ete fiulava, ete faali wana olo u ata mo u pati pati. Wati laina auto faali lipe a oba ayato e matangi tangi. Ete fiulava, ete to atuli ina iasu ya winga faali. Te to fata fa oela uhani pe ete lava tatari fa afita uli. Fokua kia oela wa mionga ia ai fai ya. Usa wai fai mare busu e fa au le kilo le fasia. We make a story mo excuse for le pasia. Kile fulanga le kaungu yo sia. Ovolo maso salo se kuia lo inga fa pare male pe ya oi inga ngai fai pe mo sasa. Kama fukanga pe o ala nga kai lungo papa. E makinga ka isu nga ka se lo fai nga ka maka. Kikele a pe senga ia makua ile o. Au ka like ka falili. Ai ese lo o rufa fa mau ia o lo wo. Yo! Ole asu ya tu baby la si kaili o la su engalea ua pasi na o faita o ela o baby a olea ua leva na esauni wa o vila o e ua sili wa sa o ale tangata na o fili mo i o tele te solo muli o oyolo utofi e o ile o ti Mai kun heavy tama mai liangu ama si mai si koi fa fia mo oi lap samoana mai kun heavy tama mai liangu ama si mai si koi fa fia mo oi lap samoana o levo foi kau sanga ka bala bala musika we kama foi yaku ia o sawa foi ko inga ia vamos a samoa ten moa vai ngata I say manatu awe tamusu te yane ualiu niupulu farfale vale meane etaulu Mitana o ele tausa hala lo matalasi le la le I avea idea hala olo fa te ane uafai mapolonga Lau file filenga Fa mua ita Omo Bea umile online Avea ioe Ma zausonga Lau file filenga Fa mua ita So alofa Ni fai mapolonga
ngu bela kasi o ke manga o ngā oa ua ma oe kala lulangi Aua nge ko iai siki a polo e whane vela me pe kumai le pongi sae kongi maa mlang karikale Ko kele lau fi ngau e kau singi o mai umele pale ai a whaifa mumua au ia se lau pasinge lau make ke kai kai alo li mai si o langa file mu Le whaiang sao ngā kupi ang sao whai magi maliu ngau loka whao mai kau sami mai sao ngi ke whamalu Ai pe peste le vi taman ki kala leo malu Ke malu ko oro ku moi so se mea Ke re o se mu kuka ke re whai ka ngā mea Ngā lofa mai pepa pa wasinga sini ma pepa A waku mo yo lima lo upe mai lau maruwenga O oil secretarian manager o oil owner Pa wari mea ia sa o wha Omonga Bea umine ola A bea ioe Ma sautsonga La filifilinga Fa mua mua ita So ualofa Ni fai mapolonga Ya, si fa wawa pupea Momo o ngangane ngangai feku wakul mana malama O kele alo sia kako se lau fai pusa papaka A fai kele ka lio le ako e fo i mai lo vaa Ni malai nga lufi lufi e kumolo mika mikanga Au maka ua ki ao e mea nga e fai mafa mangaku Ke kausi e ia oe mafa e engi o mamalu Pa ai a oe sunga nge i e misia mai au Ke fiwe koe faa kur ka ko pasi le Omonga Bea umine ola A bea ioe Ma sautsonga La filifilinga Fa mua mua ita So ualofa Ni fai mapolonga
tala Auana nafi Waleto ima walava Inatele loaina Po ole ahele winga Aona singa ile ono sai Malona fiwe satali Nazila
Ori si o whaki whianga sui whewhiloi le rivaingo lea woli o lea so tofi lea so lusu fulma le wha o le rimasiro a perila lua whilua lima taitolo mo ia ngā luenga tiuta ma whaiva lo whilima e langa tui leo whainga malanga wa whainga mano longa ya o lea so mano loa tau le Anzac Day whao te antu ia leo lua i li Aisha Hooch mo datu tala pio re whafunga tia i le tulai lua i lea o le ringi taitoli mai le vens fau i le tulai tasi i le wuli bea tātou li e le lofa mlanga leo le tāpa au sili i lunga. Watalawa tuai ia Amelia Whamoana, malo le soifu manuia, Niko le wea, mana tuau whala au Polonga reu pena unasa, e papefo ia i la to umalawa testiva malawa enga o le mautomida i Canberra i Ausitalia. Tamasanga laka pili kia le poana ne ia o se tasi ne o ta longa whaitau lia. E le lea o le Broncos ma le Bulldogs. Bulldogs lea o lo o tūlanga mua le temile dei. Broncos lea na malono le Warriors i le vai aso le se vai atu nei. E le balai o Eden Park o le wase atu le tūlanga lima. Stasi leo ta longa o le antuli e le totele i le poana nei. O nisio ta longa pio le ile whiwhianta e au le Roosters ma le Dragons so atui ma le Warriors. Ja, ma le Knights o le Storm ma le Rabbiters i le pola vanta iau. Aso na i Cowboys ma le Titans, Panthers ma le Sea Eagles i le pola stodai. Ja, batalonga i lua o le aso sa. Tau le Fa Raiders ma le Dolphins. Dolphins lena ma tua i le loa i le Storm se mea i le vasun te nei. Ja, antoa i la ma le talonga lea le West Tigers ma le Sharks e whaia le 5 minuti te ailono i le fiafio le sa a sam nei. Ja, o nisi na vang molo si le fia va malo antu i le rivang la wolialo nado a mapsua ma le vang lo mafuto mo ye le rivang la woli. Tom via tu Samoa le fionga ya le mo ya va mai na vai. Ja, wa se tanto li poti stemelo to mama lo le ngalue ba lo le fio le fiva le nivo i vang la woli. Fionga ye le tino manga lo nga tutu ba fiva lo Filipma. Tanga
Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa wha tau molo a inga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O wha tau umai mawhaiona tutongi i le tātou ofisa i Mangile. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe imeli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555, o valu se lau, lua 555. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. E a maui mukau ni ngiyo na ngai parasiko i le partanga. E lupai pupai tamai pali ai sua o mambo papa. Papa paku i o nunga o kei so samatanga. Se paani i malia ya mi paku i le pata. Se mapu e no pai ke a ke i le ngiyo langa. Le ngiyo langa i momo wang i mawang samatanga. And o le lufos kalpa kukeo pere i lo wanga. Pamaya ya mawe lau pere hanga i lo wanga. Tupulo utino wa omate ia ina lau tupua lilo ne i efa apea funa ua oiso le aina ofa atali ile vai se imanino e lafu ala vatama se ungongo po ua fo i aele o lango e asa o le faiva aele asa le masalo ua lava lia le faafetai mo le faalo alo o anga lava nei o mafutanga Stop it, tell me I love future. Am okay now you go. You me pathways now for sure. Take a man you like him, yeah. Me too, but move on, yeah. Wishing you all the best. Me wishing you all the best. Yeah. Oh, I'm a lover name. Oh, my food for Idua
tau pea sunga uanga. Yeah. Se mulinga fo'i, le tene ale sifi o le ata. E fai o lo fa apa pomua o lo se ifanga. Te fa amawa lunga e te fai tala. Te va ai mawa la lolo fa atawa. Tau no ai le upo. Do not judge the book by its cover. Susu ema e faitau ia e malama. Yeah, yeah. Wangalava nei o mafutanga. Isa o ai ulanga tupulanga. E uma o teie. Oh, for itama. O mea lilo for idualia ina uma ile ala. Wangalava nei o mafutanga. Isa o ai ulanga tupulanga. E uma o teie. Oh, for itama. O mea lilo for idualia ina uma ile ala. No foi sala failo umotu. Te paile tu asivio upolo. Me o te loa tu ai. Ole la aulea ole lonu. Ole la au esu amalie. Te ole suka mai sidie. Ole utuku wane ia pia. Itotonu ole fale mai. Say my darling tofa oe. Tile o tiele ngalo e. Ele ngalo la uami o fa afiu loto e. O te mana tu ala umasani. Tele ile fa amatani tani. Tofa oe. Dia la upele to atasi. Aeta aluane insecurity. They all say more fiti. Na umulumu mo e nasiau. Fa ate ata avili. Siva mai se uosi. Meglio se molito si tosi. Malu vai vai. Bei oni waya o se telefoni. Say my darling tofa oe. Tile o tiele ngalo e. Ele ngalo la uami o fa afiu loto e. O te mana tu ala umasani. Tele ile fa amatani tani. Tofa oe. Dia la upele to atasi. Say my darling tofa oe. Tile o tiele ngalo e. Ele ngalo la uami o fa afiu loto e. O te mana tu ala umasani. Tele ile fa amatani tani. Tofa oe. Dia la upele to atasi. Atikianga, Tefeya Wanga, Rasta, Mawalo Lunga. Ua adelo ua so malolo. Se ikaw faasa o sao. Se iyo ukalia kumua mua kelesi ay low anti malanga ulo. Faalongo mai na kianga. Te
fa ale leila ulo fai saka o ke fo ia kuloa fa a ulai oi malau anga fai mai o ia o le sifi anga fasingei o ela ulo o miti tau fa ake i o i le pae lo mai a o lea fo i ua koe fai ma ai au kanga onge onge fa a pukuangi se kingi kalonge o ke kaunga ulo fa asimao vai malo oke Fia foki ululusia hi ha ha wa vemela ukokonga
DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo, a champion. Champion, 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 champion. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. AFA loa ngai yo piko ngu asia si mai si o mako ngu afio ai le kau fia mali e ko kau papa afio ai le la ko kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai nga u yao alona kai sa le u kongi o le lima maku o fale u po pe va po finga ko style wa pe pesa masiva solo bayo solo pa manambo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Pai kele kua maakua fale loa le uka fle ua fale lula loa si kuki vangu male pa ia lasi o tama fina male awa luma a iyo e onga nga ai malo si la fia so le fiku fale sa welcome to mangu vai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is Steve Sila Samoa aku ai le sao o Aotearoa sao sauna e he ua umatama ua taitasi maleno foanga. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. To the general. So gas got a bar. Yeah, gas ari kuafu. Kia le mea. Nue ma ilalo. Nue melo lima. Nue ma ilalo. Nue melo lima. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai ka. Efa onga mai ole musika. Oka ko se le fai meika. I want feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mami le ai. Te onga e ke fai le. Ave ese ngama a oila ukanga. Ole siva papa. Simba po imale maka. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai ka. Efa onga mai ole musika. Oka ko se le fai meika. Ale ua yei maa, sole ua oa ke le oloka. Ba ai leo o ke ngau, ai a kiri ai oa e wha pau pau. Se whai wha ale le mai foi, o au ngei o ke le koe foi. A o mami foi lea ua si
le tata ngale ole 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 o fai le poloka o manere o koe fia lu le palola ay 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 ese que kuele luema esiva awa mami le kai kai ka e fa nga mai ole música o ka cosa le fai meika Joy family tuna tale ole tula e tolu le divine ola wolia ole tele tanto musica na inject tolu mo e o sexeki mai tu ala tanto polo kala mele ole aso duai le difo divine ola wolia pe ona masnia ya woli o aso lua ma stofi tasi tanto tanga i to Samoa ya wa lava so to ingam le fionga ya le mo yava mai na vai le suyo le tanto mala leo o longa lue puna wa i mai Samoa wa lava le long puyeli o lo tupa ia ya ma lo o to mamalu email lo tupu meo le an tupu marisio vaenga e ono tula i mai le no mara if you feel like le vaenga la woli ya o lo mo la do an tolo no an to le fionga ya le mo yava mai na vai ya wa foi ni anta to li poti ya mai le amatanga o le riva ya so se yo mai foi in le riva en o le so va talo fa to ai le ngang fa no no fionga le mo yava ma no le fa le fa ma lo foi le tau antai wa ma vai antu ia le pisi foi san yai ya e le fam de tuina foi o pupo nga o le maliu ma le tu manu ma lo o lo tanto wali fa ona ya mi to watu ya o le dala vai e fia ngai la o fionga foi ya ma le tuina le pa ia ma le malo le tanto tu le nga te le tonu ainga nu ma fianga ya anto ai ma tonu e kale sia fa ma lo le fa le fa ya ma fa antano fa anto ile riva ngola wuli ma lo le ga ba lo le sa ya fatalo fa la uto fa fonga mua a pe fo'i le pa ia mawalunga se tato atinu mai mo mai fo'i I tu e fiola lange me se la vai New Zealand ya ile tato po kala mele a fiafinei o le ua masalo pe la talata ile fa le taimi ile tato atinu nei Samoa ya ole pa taimi mi inga ile atua le fa ititia ona o le ua tato tau fai mawa mai le nei ava noa matangofie ilona alofa malona ngalele manatu alo tau fai tusa I tatou tau singa tatou tapa ausili langi ia o mavaya tu fo ile long weekend e pe ona tatou iai ile pamanatu ina ole poponga le maliu mali toi tu man malo tatou oli faola ia solonga manuia me uma I tatou tunu ilona fata simai ya ma lo le on sa in man lo le tawan ta ya mai le se ta le lo yava na yeni fa la la mantu yana tu la mai a ona sila fia le pa ia mal malo le tanto tu mi se la tu langa ya fia ile so I fu ma le ona tanto tangata ia e moni lava o lo o ia I lava fo ia nai fa la velave la iti o leana va ia fo I ele tele ai pe tasi ai matu ia tele ia se tasi fo fa la velave fa pe na na moli ai se ali luas fluiva tau sanga ia mai le fio ango salpo wa I sale moa ona ole fasio tangata fa we moina o lo moli ai taimi nei ia ma o lo o tau fia fo il mai ngale leo ile mali wai o se tamaita ai e ia iona afianga tu maul soifua ia sful fa tau sanga le matua ia ile vai aso uma vai tu nei o se fa la lave matu ia ile tatu o tunu o lo fa ali ai le pa mauninga mai le lipoti leo ia ele tau ngofie le va ai ila tu sama waina mol mawina ia le tulangai le mawai o tinu mani o tamaita sful fa tau sanga ia a osona lava tau a inga na mafuai ona na ankole mafuai le fala blave ia mafa o ile maliu ile o maliu o se fala blave matu yale na le na va ai ile ina wa ia foi nisi o tata wala ata I fasala launga na so tai foi le mtanga rengo le wa fo isala to fa mauninga ia mafa pena tu ina mai wa fo ile e fa ilo ilo tata o tinu a tonolo ia nisi me o tupu wai ele asalava le faiva ma le mau se faiva ma se mau ile tulanga foi le leo o isilava e fa malu ia le aso o popo nga le maliu ma le toi tu o keriso
ia ile sio manga a file mu ia male fano no manu o tarsanga ia onisi fo ia elete tu satanga ta uma o le taimile celebrate inisi o tato o tunu ile man malo ke riso celebrate mai ai las fale le maliu po las tofi fo ia tawa ila sa ia ale ngata ilea ia ono yaila ni fala lave pe fala lave ta vale mtulang fa pena ia ile yaila tato li putina sin ia leo ai le ngata lina yo nisi fo fa nga sa fa ina ba ai na fo i ba nga wa pe o le fo i vai tau o tau sanga tele a ina fa nga fo i o tatu ai nga la soma lo le soma fua ia o le aso mali ia e fa pena ona fa ai la tu sa fa ai o le tulanga la vai o lo solo nga mania se tatu o tunu o le tūlanga i le tau na iaila songa fua e pei fo ona mai moa mai fo tata o tunu le tele o timunga inisi o vaenga o Samoa mai ema vaenga o na whapena ona lolo vaia e pei o le paitule ina inu e imo moa ma ia naua va ai ai le motu sia i o ala lau papa ia ona o le tele o tāwhenga ia ai o le na whapea o ati isa tato ni poti na ona o le tūlanga foi lele wa lua nei pe tolu ia lolo vaia o vai bea le tūlanga whale tonu lea. E mai sei whanua fōu ia e no poi e tātou tangata o mai a whatauina. Ia a o lo vai ia le o le leia le awala. Anga ia tu ia mawhapena la ia la lau papa ia. Ia peita ia wale o whatasi le futia male. Wale o ngatasi foi futia male o meli. Wale anga foi de ka vale le a inga nei o le tau le ale a wa foi le asia o nisi o tūlanga o tātou o tunu mo sa tātou tala. Ia o le ala ua pe e a foi nei. E polo kai le va inga le male tū lea. O nei foi lea na va ia e foi ia se tasi foi o fisoso ani mo le tātou whalimeli o le tātou o tunu. Ia inisi o ta vale o lo whapena o na va ia pe se fōai nā sa tu inatua o le a maua sa tātou tala o mai lea foi va inga. Ia i le taimi mulmuli ane ai. Ia o le isi foi tūlanga sa va ia le aso pe ona li putia ia le Radio Polynesia na lātou live. Ia le tūlanga foi lele o nai tangata foi ia wa mawala tu si seni o tātou o tunu pea. Ia ai o le a tātou tala noa ia i pea tele mai se tātou tala e maua mai. Ina ia awam le sila fia le tātou o tunu. E tu sai o tūlanga ia. Ale overall ai o le aso mali. Ia wa e sila fia foi konga mua le Ekalesia Katoliko e makua peise sa hoi lele whangofo fire mu mai au kato. Madi. E makua le aia sa eva aia o ngase kato i le aso. Ia mai tak. E na o le loku le e fau. Ngā lotu le astofi le afia filmun ngā vae. Ia male whapa ia ina o le tofi o staulanga. Ia whapea fo ia le Eukaristia. Ia o na so aila ia le male ala koluse las freili ni se vai atu nei va vea na vai ai matanga wenga ia pia ia o matou foi ia na fatino al loto al matou fatsa ia e fa pena mai matanga wenga ia o na so aile male fea songinga ile afia filtol male fa manatuina o le maliu o le tata wali ia ala ile tola o la wina o le pasio o le tala i poponga o le tata wali o Yesu Keriso. Ia, ona umalole ina fo ia matai mal novena Divine Mercy le pe ona uta ua. Mai le asfrailen na, aso to nai, asfrailas to nai, aso sa, aso ngafua, aso lua, le wa aso ono le nei o le novena le na. Ia, ona olole las to nai. Ia, ole aso, ole vaiaso, ole fa ungalama le ole vaiaso ua mwaya tu nei. Ia, ole lotu fo ile le fa atalitali le toe tu, e fa pa ia ile afi ma le vai. O le afi o le whailonga o le mana malama o le tātou wali i lo ne toi tū man mano mai e whapa ia ile sela o le toi tū. Ia ma le whapa ia ina o le tātou vai sāle tele na mo o mia e tangata umo se tātou o tunu. Ia wafo i mai, whamano o lo wai mai, a tuli ai te moni, whapa ia ai mea umai i le vai sāle tātou Ekalesia. Ia, ele complete lai na wa le si o mat o istanga tātou whapea ia wa umale ma umamako sa nginga. E whamai ia pātele. O tai ala sa wane i le aise si o tau e usu mai. Wa fo i o lewa
toe tūle ali i le tae au le asa. Ia, ona, o mai lola la songa fua. Ia, peisa oli le oli o le aso, o le toe tūle tatou e kalesia ma le aleluia. O le tau fai alangaina o le toe tū man malo keriso e lon whamna tuina. Ia, ai o olo i le tae au la songa fua. Ia, ua maua i le tala whaanoa noa i le tu malo le afionga i le tamapaia, le afionga ia Pope Francis mua. Ia, i le tatou e kalesia pe o le tūpunga na mena i ele weekend ali whanga mua. Iei vaenga o tatou atunu usa iei le tūlanga foi le o timu. Masavili, ia o mātou i nei, e na ole maulu mātou e mawatu. Le asonga fua le na peia na iei se meli foi na taunu le tatou atunu le tatou wafu. Ia, tasi nā whamoe foi sa nga iei le tatou atunu i le aula upasese, ia, e whaata whao turisi o mai whaku. Ia, o mena, nai mena na tutupu le tatou atunu ufonga mua i whai ungal vai aso se ia o mai i le amtanga o le nei vai aso fōua tatou o lia. Lo fa tanga le mai o te mana malama i le whaingo fie ia le autalaina o le mta pule i le maliwa i o si a fine le se fulu ma le lua tausanga se fulu rima? Sfulfa. Sfulu le wha tausanga. Ia tonu voi le leo le wha funga mai ele pa ia male malo le tātou o tado. Ia, e tātou te le mai loa po le alo na mafuanga. O le antonu le anso le utu antu iei le tolo lo wina o le tātou mta po le ali le mai am. E tūla i le ua mōlia i le aso lima o me. Tūla i le ua mōlia i le aso lima o me i lumo le whamasinonga e tali atu i ona mōlianga o le whasio tangata. Whamoimoina e pe ona mōlia i leo leo. Ia, a o le aso to na i le whailoa mai na tupu ai le whalawelawe lea. Pe ona maua i nisi o le ainga po o le whanawiti. Ia i tuane o le whalita ele. Ia si tamaita i se fulpa, le whanau lea se fulpa tausanga le matua. O si tamaita i e ona afianga tu mau pe ona whamtatalaina. E le mawhai ona afianga tuainga afianga tu mau whelele le mawhai lava ia ona mingoi pe ngā yoi. E mana o mia le feso soani. Ia pe whaatu ilunga po o le tai po o le wheelchair fo i po le altulanga le iai. Lena iai lo na ia fo i le tu a inga afianga tu mau na olo o afia ai. Ai o le tūlanga le na fonga mua. O se whalawlawe onga le la o maita watu. Awa e pe o tātou i le vaenga o whasalaunga. Ia e tātou te avele upu fo i le. E a whea iei mea uma, a wane iei se tūlanga fo i le leo le. Ta watu o se tala e le tau ngōwhie, e le langona ngōwhie, e a me ngōwhie o tātou langona mtūlanga whapena. Baule isi tūlanga o lo o wa aia i fo i le tūlanga lea. O le tūlanga fo i le leo lo a mai le reporte pe on reportia le Sama Observer. Ia, e le ngalo i mawhauwhaunga o le ainga ia mai lātou fo i na tau atu i le whalawlawe o tupu, le mea o tupu. Ia, o tūlanga whapea e tau mai ai, e mana o mia fo i tūlanga whapea o le fo mai o mawhauwhaunga, fo mai o le mawhauwhau, mea whapena ina ia mawhai o na ngalo ia le tūlanga na wa aia iai a wa o whanawiti. O le tūlanga nai pe o le whaila mai mtanga renga leo whangamua. Alo whau taia lilo i a tālo si ewa Moses Soswani e sinei a ainga. E wa e masalo a iwa te i umale ainga i le tūla i mai o lea mea whapea. E ila male se usili a lilo mai awa. Ila mai tau antu fo i le leo lefa mai e le so tanga. O si a fine lea ma le polo na anko lena tūla i mai e le whawhitauri. O yeni masalonga le teminei i le tula i mai po le whaatino ina e lea ali i po le fo i tama o le antua i ngā ngai o inga mātu iafa pe alilo. Iei o tātou mōle maua tātou sose se whapea iei fo i ale tūlanga i whale tonu o le mawhauwhau o le anko. Ia, confirm uma mea ia pe whamaunia uma mai mea ia pe whapea e tātou te tala noa ma whaapea mai am tanga ruenga o leo i le lātou suenga. Ia i le taimi e whaatino i le mata upu le nei. Ai o le tūlanga le nā o lo maua e tātou soses.
o le ainga sa ngai le to tele e fai ala tau whaatau mo le asa ma le lumana ila sta na ai tu wai loa na o si teines futwhatau sanga i ona afianga tu mau ia male whanau ato ai male ankole i le fali ia au le mea lale ua tupu mai ai ia ai o le tūlangal na e pei ona e whasiringia ia ati tilo le whatinonga lea ma upu e au mai i reporti e mese foi o le confirm mai il mtanga luenga o leo ona manatu lea ia e whaingatai o na tātou talia o si tangata e normal e pei o tātou masoifua foi lele o na whaia ia wa e le whai ma whamasinonga lea to inga tūlanga mai lo si tala foi e tau na whai ai i le tūlanga o le whaingatai ia e so tātou manatu ona i esi tūlanga whapetau ona tūla i mai i se isi e normal foi lele peta ia langa wai e le o tupu wai foi me o tupu i tangata peia i tātou lelei ale whalongona, lelei mea uma i sentence o mo le tangata. A whai o e whamao nia mai e leo i aise a whianga tu mau fo i o le anko. I alono winga lai, e tūlanga uma i e au ai ngā atu le mata upu ma le whalawlawe o tu. Lerik malo fa ya talo si ola mawa va Moses so soni o fo ma yo le mafu fa ya mo nai fa na witi e pe ona mawina ya le tino mali ya Michelle ai nga o sia a fines ful mal fa tu sanga ya lona matua fa mi sen tu ilanga ngole tu ile tu langa e tatele ya nga ya tu sia ndam da upu ali le mayo o lo ke me go soli o na wa anto le va ya so ya pe wo mai atu fo ia le va tau o le seta ya nga pia o ko fa longa ku e ali o nga wa o le ko e per ko pa o Pea o ko ula mai e ya ma ko ia esa e moni o ana nafi e mali e ia o ana nafi pato ato e pe mai ale o mato pa o ana nafi ei mo sina te pu pe a ma se a fai tula ona o le tulanga foi le o se wai ana fa le tonu fa fo se ia i se vai meu i e la vea i le fanga fida ia po le afi le supply mai ia le fa tu le o fa tu ai le ngo o le fio anga le fanga e la vea la mamato le West Coast areas ia le ana motsia mai ana fia eva ai la ko ya lunga le papaki o fe kawale mo mai ngai mai ale le fai le vai aso ato ale man fai unga wa tamimi tatua ina ua toe ola le pawa punga mua ia ma wale to e pe fo i fa so e pe o tulanga sa iai ia o lea ua solonga manuia ale mele wa iai nei e tatou wa firisi e lima ina ua fa ola ina mai a fo yo na fa pi ma fa taita ie si vai ngale malu si anga fa eltise ia matu mai lunga ia fa taita inga ia ona ola lola ia le tatou motu nei pol ia e lea la wa manuia matok wa ola lele pawa ia ai le se me foi la e ula ima e amu mai e ia mako ale baby to silina tawa o na wa tali le mana o ngole tatu tunu ya wa he na o fa longo tu fo ile le male to ile sa ndo nga le afo ale tai fono ya mi se ya le sungale le officiali le ole malasi nga to wil tisi po le EPC ya ele fo black out ti sa mo te mana tu wa te mi wa fa ya o isi da te mi black out te tanto ina sa mo so ele fo ai ole umi leana tau fa umi la titi ya to no pe yo i le wala ngona ia firinga no fa ali ol pa ia man ol tanto tu ya e talo sia ole nawa wa fa tu muni ya o to pe patan sanga fu ye mo lo tau il tisi na wa fa la ngaina ni lo ya o te lona ia inga na o lana fa le ngaina la tu lo o la wa nga i fa tu mo la to pepa ya ma ave foi ali sitina fa ta wai pusa isa masinta mea mtulanga mfapena wa uia elai masemea na fale anga ina ona ole ta ua o lo ilo mua o le faatulanga nga le EPC o le ipele pawa ina ia awe ai koi kula pe mai pawa vai pusa isa kape vai TV kape uma ioi ia lai ona le anga ia ma to masin yo foi le masinta mea fapena mea uma lava
Ia e pe ona I ainga na le whaafua ia mai se fo ina I pisinisi. A wā pisinisi la li fonga mo e whaingta le tūlanga fo I lele. O le kumu pusa I sai mo a whai e pe mai le ongo kai au e kaule. I le ongo le afiafi. Pe ongo le afiafi e kaule se fululua le popo le kai au le si ongo. Ia a o le ia I mea tu ai sai tonu I e tau ona take care mo le pisinisi ma le leilo lato quality ma le whaonga ina le tātou atu. Ia. O le tūlanga nai o no o iai, ele iai a sisitala. O lawa ave le whaasilsilanga la tātou New York, I le tūlanga fo lele ina I whaatumu atu lau form lea. Ia, le o iai la se tūlanga fo lele o whairo, mai pe fiengkal sanga wawa. O le asa ili, o le pau le tūlanga le o whai mai esa ili lele, a wafo. E sa o foi tatou ofisa. A wai ala ku nge ya le simfinga wa fa mai le langa le. Wale vanga le anga langa pusa isa fa mai le langa o le pele o la pe le wa lenga. Se u kakailo uma le saika a istangata. A tulanga tawa na ele ya waita wa le fontanga le. Ale New York le na talwai ni. La so lua. Ona o le tūlanga whai le o le taimi tonu ale na maua le tatou whatata noanga ma le whionga ia ake popo mo se Victoria o tui. E tu sai o le tu malo o le tamapa ia Pope Francis. Māri. Ia, wa mafuai. Ia, ona mātou a ngailo ia e pe wo whetau tonu taimi ma le tatou por kalamele. Whione whamata si fwoi lele se whina ngalo lawa lunga. O le fionga le aki pika popo le tai le kale si katoliko I Samoa. Ia winga le I le tuk malo ia po le amia I fo ia le tua lana auna. Ia me le dei o langa I le valu sfulma le valu o na tausanga. Ia, o upu tā ua fonga mua o le tamapa ia Elena o le katoliko. Ia fo I tu a I ngā taita. Ele manatu pa pito na o le katoliko. O le tamapa ia mo tangata uma people spoke ona la. O le tūlanga foi lele sa ngā I le Mosalem tala noa iai. Ia ngā I le pura tala noa I taita I o nā e kalesia. E fia ia e feso tai I tangata uma mga lulue Patasim ta natele fa longa inga se denominations pe fa longa pe ele ma fa inga walu o langa o le pura ele ese o mato tantanunga ele tu langa foi lele pe ona fa mauti mai ele fionga ia ke popo e tu sai tu ese ai e popeia tantanunga ma I tu fa le lotu ai tilo ile uso tangata I le tūlanga whai lele o le uso lea I le uso o I tātou uma o whanau na whaia e le atua. Ia lona lua o le whamtalanga a le fionga ia ake kupu. Le tūlanga whai lele o le o se tamapa ia ese whai lea le ilonga o lana taita inga I le history o le ekalesia. I le tūlanga la lea I lona psuta inga malana ngalue. Vai whai ai. O ai le aso sār tu o le whaalongo ia popu matua le talwhianga ia a sirsila fo le tātou atunu le taimina au mai I lalo. O leo atu si mai nei e tala. Na musu I le nurse le a vea ia. Pe tala whea ngai le pe a alu I lalo. Ona o le fia o I tangata ia e whatalitali mai lana whamanuianga o le toitu. Māri. O le taimina le o whaalongo le lei ia. O lea lana wha matala mai e lea fionga ia ake popo. Ia, o le tamapa ia o lona lea winga. Tele ana friends, e tele fo i ona enemies. Tele ana war, tele fo I ona fili. I mata upu o ngaonga ia wa o tatou e kalesia ta mau tele a tatou traditions. O le tatou wa o onga le tatou e kalesia ma talatu mai I tausanga uwae. Pa awa mai ala ta wa o onga mo I tatou. Tele tu la fono le katato e kalesia ai mai se le tu tau fai poiponga e le an fam tala manino e le afionga ake popo mo sese ia ua mawhai ona
matalatala isi faipoipoga ona o le tulaga le titilo o le tamapaia i le tulaga o le mafatia o fanau ia o isi faipoipoga e lē o toe mafai e lē toe mafai lava ona toe e tuufaatasia ma se leleiga e toe mafai ai ia na lena lai ona talatala mali a faamatalatala atu lai isi a titilo lai e isi cardinals ma isi archbishop o le tatou ekalesia i lo latou tatonuga i le aʻoaʻoga o tatou ekalesia ma tulafono ia e latou te lē talia ai ia pena foʻi isi tagata o le tatou ekalesia ae o se tamā ma se taʻitaʻi pei ona taʻua e le afioga kepopo mo se vitolio tui e ese mai ai lona foʻi tulaʻi mai e faamau faailogaina i le tala faasolopito o le ekalesia Malo faamataia le lomaiava ia ole e se uma tatou tantonunga ia ae tasi ale atua le tatou te tapuai ia ua teilo foi ona na tau iai nisi o filagalo e tau au ese mai ai ona atonu o le lē malamalama pe faataia foi le faalogo i le faaogāina o le faaloaloga lea ia ua i loʻu ia na manatu a le lomaiava o le faaloalo le tatou te ave ia pope francisi po ai lava e tulaʻi mai avea ma taʻitaʻi o le faaloaloga e tatou te lē o fai atu e o ia o le atua le u tatou mafuta o le a sou silafia i le tulaga alilo ia peia ona faamanino mai e se tasi o monike nei a te aʻu i na ua tilotilo foʻi i saʻu faamatalaga i luga o le tatou Facebook e mafua foʻi i le tulaga foʻi lele o le fai mai po la mea alai ona taʻuafua o le tamapaia kasi kamā e paiaga o le atua ia le ofisa ia o le pope ia po o le taʻitaʻi o le ekalesia katoliko e paia Holy See ia ai mai se ai foʻi o le tulaga foʻi lele o le sui vaaia lea o petelo le na tuu iai le ki o le malo e pei ona tatou iloa uma le tala fasolopito o loo i le afioga paia le atua i luga o lenei papa o te fausi ai la ekalesia e lē mafai e faitotoʻa o se oli ona manumālo mai ai ia atonu o le tatou lava lenā tatonuga according to the Bible auā o le tusi paia e faauiga le katoliko lana ia tusina tusia i lo lana tatonuga na tatu ia pei e se a tatolagona ae e lē o iai se lagona ita foʻi lele pe le fifia e pau le mea tatou te tau fai respect e faaloalo mai faaloalo atu e tatou te ese i o tatou tatonuga but o le mea e tasi fai mai pope Francisi o uso oe o ai aʻu o te faamasino ai ia te oe o le mea le ngā le akua o le kofi ngā le akua faamasino le atua ia tatou uma oe o lo uso na mai aʻu e tate fealofani e tate nonofo e tate oe ia e tate ola fealofani faatasi i le lalolagi le se mea laʻu faamasino atu ai ma e faamasino mai o le galuega toʻatasi lenā le pule tutasi lenā le atua o le faamasino ia i tatou uma Malo faapatahi ia tono lau tapena ia lo senga o katina le foi lele ia mise ia i lantou ia o lo iai o i le no whanga o le Vaticano ia ua foi ia toi sauninga o Pope Francis i le whai unga o le neiva iaso ia tawhimala le whainga malanga le tamapai ia ai tula i mai foi se si taita i le lumana i pea ma le tolu vai aso ia ona tātou i lo foi le po i le o le a vea ma taita i fo o le kalisi katoliko le lalangi atoa Lilo ye le fatalanga le vaeng fai le fatotua le tusa mo o tasi. Na isi mata uputa ua lena langa ai. Ma fape ma ye se tasi usu ya fai pule. La le me ko ke pisa o ia li i o tau ia le vasengo le autu stala. Ai ko ke le o e fesili. Se i fa madino mai po ai le mata ngaluenga o le anton wala mata upule pe na tau si ye le tai i se tasi le fatalanga matu stala. Yeah. O te iloa o le awhini, o le press conference le alwai asan te anei, le ana whaatino ina le stofi. Ia, o le tūlanga tonu a pei na tu mai le fasili le fionga i ato i lupe, i le fasili ngia le o le komisina. Le ana au mai le na upu foi le o te iloa le upu foi le a iken kai le whapea mai, ua iai le whai pule o le masalomia i le maliu tu au. Mali ele. O te ilo le pifo i upule le tuli e tele le mamalo le tātou atunu.
Ia, ole mata upula I tua mai o mata upula, ele to e o I stala langa o la wal whamasinonga, pe fo yo na whai mai te lupe ile, ia lato mon mauna watu, ele o ola il tata nwanga, ai le upula lea e pe yo na, ona whapea mai pola mele o ele media e fasili le tūlanga lea ile komisina o leo leo pola ale sa o na whamatalanga. Ia, o te le fia manatu foi lele whapea, wa kamaua se mea pe a wata ilo ma se mea ai ole tūlanga I e te tupu me whapea ai eiro le masalonga e te tau ona ta fasili o koe na wal foi o fasili le komisina komisina leo leo awa o to saune o le tele na mai lunga le tato watu nule le news item le a le TV1 wata o TV1 na ngaule o le tamaita I tustala ya Rosalia ia o ia le sa ia mai ale le news item le lunga TV1 ina ua ia faatala no ina ia le afionga ile li komisina ile taimi le afionga ia fu availili igen kai ia o le tala ia le faapea mai le voice over ua faapea mai le afionga le li komisina wa iai o lo masalo mia ia o se sui fai pule ia le ia le tupuel fala blave lea I na o fasilingia la le komisina leo le ele termine le fionga wa pa au longi tino Filipo. Ai se ana fa ye le fionga le komisina ya fui awe lili le tala. A le to te fa pe ai le ma se tala o fa pe mai a mela o fa pe o le kala le ya mama. Ya ona fa mai lo la ia le o le fionga le komisina. Vai o le taimi o le suenga. E fa e suafa wali fai pule na au mai taimi le ele atunu. Na au mai la il termine ma mention me tangata implicate mai ia sua fai fa o sui fai pule la o le ta ua la to ai na ona ufa pe to ya fi ai ma le afionga ia le ma le to fa le ala pule wa pe o le pule le na fa autua ia le ma fai mai o le ala le pule ia o le tulanga la fa mai le afionga le komisina au mai lo le info le nga mai le atunu ona fai atu lo le au vaenga na fai le investigation o e su e pe ye se lead I su wa fai e fa a fai ye se lead ma fai ona su e ai mama wa se fa matalanga I se tangata to fa le ia ona nga I lo le I su e nga ni leo ia male le fai men na ele se lead tasia pe lua o se fa maoninga o suafa ye fa e ma sanomia ma o suafa ye fa wa ave se tasio ila to ma suspect ne ai mses io na ona au watu ale information ile atunu fa mtalanga olea e maua ile leo ya watu ile tuafale bale ma fale ma tafale ole fala blavele ne tupu failol fatonu al komisinal natai ola e va ai pe ye se lead e swafa ye fa ele I fa maunia tu sala ole mea tonu ala lena ole ala ona le fia mentioning ele tato komisina ole man tanga lenga langa ele ye se fa mauninga me umaya ia ai ole ta ua I foi le swafa ole to fava ele wa ole umani wa andele fa funga melta to watunu ia le tofava ele o le isi suafa le na tau mai e fo ele tūlanga lea ai ole uma mai la le mele nga fonga mua e ta tele o la I moli mau ia na abatu la vaenga ia mani mele na fasili mai e le na fa tūla I mai e toi lupe na lai ona utali atu iai ona leanga o le matau tonu ale na lai le fa masinonga ai e ta tala noa taua ia ile la lango le le news item na mai TV1 ile tala igen kai pawale upunai paisi sasi na ua masalomia oles ua masalomia o se sui fai pule ile matala noanga male fionga le komisina ona na upu pawayo sua fai fa na tu inatu na implicate ele atunu na tu inatu le info pol fam talanga ina abatu le atunu manatua la watu fa matalanga faile sa ilinga se ibanga na ua maua mai po le ale tali pe ye se tangata ua masalomia ma fa belol ka nga ma suspect
Ia. Ia, ele aise mea whapenga ele ma se mea ngakau e lira nga, ia ele whamatalanga lea e whamaonia ai. O seisi o toa whaa lea e ono maa salomia, i le whaalavilavi. Ia pe ono a vea foi, ma suspect, i le mea na tupu. Mai ala le taimina lilo e o mai le taimine. O na e ngata ia ina ele o ia se whaamauninga, a tono le mele le ua whamai. Ia ua le isi sila asanga o le mata upule, e tau lata mai le whaamtalanga le. E moni o le mea na, o le mea whalina wale to e mu vai leo. Awa la tau loa. Ele ai ma se whaamauninga o tangata ia e toa whaa. Na lato na tupu ele fala la vele o le ale le me awa afa pela e o ke ia wa au mai kanga mo lia aba kulo lu marko ba ko ia o ala fa maunino o inga va ai le ale kaimi pesa ia kanga kalia sai le pa ki fea le sa welang ka ba fer ka vali mea umana le ala fa ia ku hai e abatu o Paule mea o mai le ko le ai la dismiss ko ngi fa fo ko kisle leo ele o complete ele o fa amaunia ia tau mau e moni o le tangata lea na mafu ai le maliu o le o maliu ma lo fa te sei toi al watu tasi ali lo langa tau na manino fa funga ngata tu tu elena o le tasi le swa fo le suya fa pule le ya o fi ton ile sa ndonga alisa ave ma komisina o le talwa lono winga e peo nei sa no ile so e to afa e au fi ile to fa ya le ala o ta o le so fo no le anginga pe lunga ya mi se ile fionga ya va ele wo fa ilangi le fo lunga ya ma le tulinga si ya to luala na ile e ma wo ma yola o so fa ali moni e to afa ele tasi se sui fai pule e to afa fai pule na abatu le fa matalanga inisi o le atu nu ile o leo ia ona avatu lola ia lea o upange komsinga mai lola ia lea wa implicate mai ele public ia sen no ele au e fai suenga e o e su ese lead pe fa maonia o tangata nei e to afa lea sesio ila to na tupu el fala bla lea ia wa e fi wala leo ele ai ma se mena mau tangata nei e to afa e au fi ai ma si fai pule ia ba ele wa maliu pa pena fo to fala le pule le olono wingala a tu wala i se situ o le watali i le fina ngalo le suya fai pule ia wa te loa le lope mosto filo i ngala so anta au pe a lilo mia e moni e mawa se mata filo i ngata ia pe fa pe fin ngano ia le fast wa le ia mai le invitation ia ai o pe le mena sa tama fai fa manino ia ai te loa tau e wala lua mai le fasilia le fionga ia te lupe i moli mau na lato fai le lato susuenga ia o inalo la le na la yo na o fa pe atu ia langa le mata upu e le famasinonga e fai foi ma se fai tete e tato te leo o ile tulanga lea ia ai nala na o tali le fasili langa foi o ule na mata la noa ma le komisini o leo na tu mai ele famatalanga lea so o le mea la na wato sa no mai la uli muli langa o tulanga o le wele ile famasinonga ia mata wala lo fatu fo i ile la tau pitola au male afia ia ele o ma ko fa kula ia ko fetin kusa ole na au mai manino la vele fionga te lupe ia tulanga le ai ole pauna o tulanga tate o ia o na ole o tulanga le singi ai pere sa no nga fu abailidi ile taimile na ile fionga ile le komisina ia male no to lo fasili fa wai ta wala fasili ali fonga mo mali yo ai share nga fai it's a very big statement nga fai e komisina na time so nga wala la mala fasili ele ke fai e komisina le kala le e yai le mafuanga ai ke wo fai no mai no le tala le ele fionga komisina le nei moni na la na fai le upuna ya fu ya vai le na time ina wa mai le info wa au mai tala mai le public e fa suafa na au mai ai o lo leo le vai nga su leo e su ese lead pe ai sei sil to falia e a fia ile me le ko ya o ko su ele se me ya o fa mai o fa klo o yo le me la le na mai o fa mai lo le fionga komisina
o le masalomia, o le upu tele. Awa masalomia kaka, o laua iloa o le tangata ielo na afianga le mata upu lea. Pawal na o le upu sa tau na ave ese. Langa o le info lenga au mai. Fai ele su enga pe yeise li. Ele I yeise mea itasia. So there wasn't any suspect. Ile taimi lea ile su enga leo. O mai ala ni kaimi ngai ni fonga mua. Lele, o lona wingala, si tantou whatalira. Wa le wata tia ia mata upu ia le whamsidonga I le masi de fo. Ia ona tantou mani noila ia le o le sa onga nao le tantia ngolo whiringalo o lilo mai ava. Ia wada whape I ni muri mau tu fo lele le taimini. Te le lopo la me la antao fie fo le whawa wino le mta upune. Ma na ia le whamasinonga. Wa le ala e whai mai leo le ini mau tu e ave ele mata upule o. Ia, o foi lá I molianga I la tau ia molia mai. Sei fa manino mai foi le side al vaenga lia. Ile mea na lai ona nau la tau sa ilia la tau moli mau matu inatu I leo mea ume pena. Ma ngai a kele le fi le fatalia inga lea. Fa maunia mai leo la tau side. Fa maunia mai la vaenga ia le fa pea mai le fionga ia la ulian mali tua. Tata wall fa masinonga sa ilia ile amiaton. Ia. Ma nai ala na ole tunang ole la folo fa masinonga se sa ili la wa le fa mai simainga le na ave mato mau le wa e pe ole tunanga na len fa ilo my press conference last week na ave mato mau le wa umana verify mato loia to what to ya la to ale fa mai le on the other side ele fa pe ngale fa ngale ngal wenga le e to tele o investigate to tele o ka verify e au mai le ta mai leo mol mau e o leo e carry out the investigation ma mai mol mau e fai la ko statements ona avele le court ab ai atu ele mengi e fai e male evidence e fai e onga ave ko ona avele so ole makoi manga ia case le tu ai mai le aso e fatinoi se ta to mana ma tili atu ai le mtau Lele, malo fa tanya le lo yava ia tantu talia lupe o mau no po feo le anga ia. Ia wa se tasine o mata upu wa leva na fetoso I solo fa pautolo e loi. Ia le mata upu lava le tas. Ia nei te wei se si vaenga ta wa lilo I te fia fa so mai. Le nei vaenga le fia le I tolunga ina ia le tanto fa moi. Ia pe o de ile so lango mako. E ko e long weekend fo ile fa ingol ni ve yesu. Ta o so le ambia la o ko wa. O mako le wale fia malo lo mako ansek day. Ai ole tulang o tai au le ansek day. E pe ona tatou moli mawina le aso o whapitoa e whamanatu ai e la tau na ofo soifua. Ia maua le tatou nofo file mu e ala I tau o le lalang. Ia, au tai au la. Ia, e iaile live al tatou radio Samoa e whatino mai lalo le watts. Ia, wafo I lea whamoe mole mai mo mai al tatou tunu. E mai se foi o lea whaalo tā ua le ngata tatou tunu o atunu uma le lalo langi. Ia e tātou te manatua ai le afu na malingi, toto na masaa o I lātou ina ia tātou maua le saotonga. Ma le file mu ia tātou atunu olo o tātou na nofo ai nei. Ai nei se isi tūlanga whonga mua, tātou na manatu, tā li ai alupe o maunu I whamasinonga. Ia e mai se foi se tātou reporti mo le vai e sofo. Ia au te iloa a whai e se whatanoanga ma le vaenga whai le fionga ia la ulian mali e toa ma le fast. Ia, ole a mai moa I elu tātou atunu tai au e nisi fo I tūlanga. Ole a folosia I la lātou whatanoanga lea. Velo leo fatawa mole tuelanga fa tele li mo ya vai le tanto nga luenga I le divai ngole fiafi ya mo pela malo latino ya se chile la le nga ya le doktoina leo le tanto tro mo samo e fa pe foi a inga nu ma fio anga tete to le tolo so fu ya ma ia fa folo wa la vale longo puili il pa ia malo samo le ngante samo New Zealand e fa pe foi ia le lano langi a to ya te tu le vai esfo ya tanto to fi tampa ia lunga pe mo ngalo le ya e mo te bine manu ia tele le ia fiafi la fo tu da to lunga me le ta filo inga le me ava ia fa te tele la vai la to fa fonga mo mo po kalame le ne yaso fa te fo iso tanto tu no lo pa ia ma lunga sa mo a fio mai tu e fio na langi fa te fo ina tato warm pa anga ia tala no mai lunga pe nga tfai langi le nga te leo ma to filo inga ia ile nganga fia le tato po kalaminei
Iai le whamoemoe, ia, sa whamaniaina lau mai mo whaafonga Samoa, ile nei tau o fiafi. E tātou maua le alofa o le atua le nawa iaso tātou te aulia ai la sorua. Mo mole atu iai lo tau soifua maso maola vai ma le tau whaafonga mua. Ion tātou te pe nei fo ila. Ia lea, ai mai a te nei manuia tele ngalwenga whaawau, pa pea fo il whai ungo le nei vai aso. Te ia tātou aulia le tau aso malolo, e mako ngā lua pea, ile alofa maleanga nei. Tua, manuia le fiafi, tau pāsoifua. Soifua ia manuia le fionga ia le maiava mai na vai le sui o le tātou wala leo e peo le whaafonga atu ai I lana tautua mai totonu o le tātou. Taruku se iau lia le solua le vea so asau maua leo se isi whaapoponga o le tātou whilo inga ia ma le fionga ia le maiava mai na vai. O le wa toe sfulu ma le iwa miruton tale o le tulai wha tale wha o na taulunga fo I leo stautua mo isa mo le rea stofi. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Bram Stoker was a successful theater manager in England during Queen Victoria's time. Everybody who knew him said he was the most easygoing, kindest man they ever knew. Bram's wife, Florence, was a beautiful woman who had been courted by wealthy men of high social status, even the famous Oscar Wilde. But she chose to marry this exceptionally kind gentleman, Bram Stoker. The Stokers were seen at all the high society parties and events. Later, when their child was born, people said their marriage and family was perfect. Bram Stoker continued to be known as Mr. Nice Guy, who often gave money to his friends, even without asking for anything in return. Bram and his wife had many famous friends like Mark Twain and the President of the United States, Teddy Roosevelt. No one ever suspected that this nice, kind man actually lived a double life. They didn't know that at night, after work and all his proper social appearances, Bram Stoker became someone else. In fact, he was also a writer who wrote the famous story Dracula, based on his own real life at night and all the evil things he did with prostitutes. Eventually, Bram Stoker, this nice man by day and immoral monster by night, died from the sexually transmitted disease of syphilis. You know, Jesus Christ said that there are many nice, religious people who live double lives. They do all the good, right things on the outside for people to see, but inside they're proud and live their own way for their own immoral pleasures. But even if we fool people, we can never fool God. Jesus said every human being needs His gift of forgiveness because we've all done many things wrong. Jesus also said that we all, including nice, religious people, need His power to change our proud, wrong hearts and character. That's why God the Son had to become a human being, to die and pay the penalty for all our wrongs. It was the only way we could be forgiven by our perfect Maker and start a new life living His way. So won't you ask Jesus to forgive you and help you start changing today? Jesus will give you real satisfaction and the power to live His right way, both in public and in private, night and day, every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 4 programs,
le vinga le tue pe re fa funga tu ye le divanga la woli mai no pe se fa ka sa Jerusalem fo ya e pe on ye le pe se da limas fun mo valu o lo sua fa Yesu we to lu kan join le polgala mena o le think a minute o le wo join fulu lu ma la fa me do o le tale o le July fa fi nganga ya wa tato toi filo i le divanga o le fiafi ma le telenga ya luia pira pe na to tua le mala undanga le ale city cars i Lincoln Road i Henderson i au kilani sifo ya pa voi le tamali o le tanto to do lo fa pele o to toina lo o to pa i mala to malu i le fo i tu o le to tala van to le divanga o le woli po le fo i le fiafi la telenga o ia ma lo le fe le faiva manuia le senta o mai o le toina Ia, o kolofo whatalo whaku se manu wa vai se ngā hui utale te vai Ia lava. mai lava teito vai aso te nei o lo e ngase Ia. i sa mati talo tu lava O lua kalanga lea le ngau malos. o le tapo kalam ia e mo le atu le a whawhira e mo malu le tantu atu nu o lo vai foi o na whaafonga tapo i mai ia i lao maonta ia le ngate lea ia o whai ngā luenga ia o lava mau o malta whaasalonga se manu ia o le au na e vai mo lima ia ida tunu Ia lava. mātou le au nanga e mo moli atu pe o tafa sa mo e so se vai pano e mau o mai ilta tu whaasalonga e le ngalo le au pai ngā luenga le tua ia o lo tala whauto whawhang le malu so se vai ngos Samoa Ningtila ia walama le lato koi fatu ai tausi ia se manu whamalo le soi whamanuia o tā whenua Ioi, o lua whaasoa ma le fionga i a teito. Le wā le ngā kiringo malo si urungi. Ia ele ai le i ala vale alo fo le tu teito. Mai lo soi fua ma le mantu ni yola. Le ngā mā kou ia le tale ni ai meo talonga. Le mena fi muto i se ma le tanto ma tanga urungi e leo le whare mai de fi maluo i ai ma teito. Moni lava i lau telenga se manu. Ia le kanga fia lava o le lava whamanatu ai a tātou umoli o tātou whala au whamanatu. Ia, ioi. Tau o malulu. I o whai ama whai sina oso ngasi ono tu langa o le malulu tātou iei nei se manu. Le kanga whaalo ia. O le lau tā whenua ai. Ia o lo manuia hoi teito i lan tā puainga. O le mea na leo te taupu pole i si toi ina o teito. Ia langa ngai pi e kau whai ma share lua fuala au fuala whaale lava i liskin. Io le kanga mo runga o le alo whaatu ia teito. Ia, ma lole o le sai, ma lole tau anta. Ia, mai asu whira ngalo. Ia, o la mātou ai ai uli atu. Ta vale, ia, o mai tawina lava i le vai tau, se o manu le akai mai o le atunu o le tele lava nai ainga o whale tonu sa. Io o le talale le mori mai. O pana o minta o le fomo nai whanau ia onga, ia o le whautuanga, ia o le tele ta vale. Tele mana no, e tatu ta vale ese, o lo i tono lo toa, whaftai tele lava i le isi e fionga ia whangalilo mai nai mangele sa watulan fōwiri le asolua ia ele tua whaftai watali mana ogo si fo ainga ia ai o le mele nā o ia ina mātou fo i tau tua mana unanga so sta vale fōwiri Ralph Ford inga fōu ia sau nei se manu ia o Toyota Hilux o Ford Ranger ta vale nei fōwiri la poa ia o lo maua umata ta vale nei pawal mea wala au mai mata mai le tau sanga e te mana o ai ai fo tua ngai tau update ta tu tau sanga ilunga ia ile lua filu futasi nga ia tu lua filu fufa ina ia mpai ona le ato tole sa ia la fo ia ile tulanga lo ia o tono tanto lo to neva yaso ia o lo ia ta tu ti o lo fatali ia fa ia tu sa mo lo mali mai tala au mai tele mano no ina tanga benefit o lo sulu mai lava ia mata moli mai ia e moni al perfiti ala mau ata vale ia o le nganga ia o le bava ai o ta vale maulalo tau se manu ia fo perfiti ia o tanga te finga lenga le leitom ia o bava ai la tu fo widim ta vale la po fa penal tulang o le te tu amla unanga lo fai ata tu le sene nei o le pole vala mai le sen sa bo fa na ave to lo ta vale le sen sa bo ia ma le fotuanga e mo dia tu le tunu e le lei alo sau e ti e tavale mai alo te strike lunga le motorway ia le foi mai le foi lo fai unga tau ia o le tele mana no i sta vale foi e su ia inga pe fa pe le tau ai lo finalo ia pe mai on te strike ta vale wa fa pe na no pasi no ai o tulanga na dai fotuanga le na lo tu fa tasi ta vale fo mo le tanto warranty mo le insua
nei me lua e kava i ta'avale pe alavea ia a whape fo e alu le teu wha le tonu le afi o lo iele warranty e kava i le afi o le ta'avale ia a whaatumu le ta'avale ia whapenantu inantu le ki o lau ta'avale lo ao ma ta'alulu ao ia ma watu e fo i sina seleni lima se lau ta'alao lo watu mo le ato mo boli bali whaatau nei ia ma tu inantu fo i lau lima se lau ta'alai lo ao pe a whape whaatulanga lau ngā luenga whauma e o lava ina saini ia ma le tantu cashback e pule a o e lau whai ni maafe tonu afe ono afe te fia lava tau whai ale be siri e tariele mana ongo nisi o whaavulave o so whaafose i au fitau ia ma le whaingo le ta'avale ia me whai ana au nātu lungia i vaenga uma lava le nale ngali Samoa pa whaingo fie mo oe Samoa tatu fone mo aile tatu te tuama le unanga o le olu atasi o ma le walu fitu lua te maua iai so se teimi lava te wala au mai ai whai antu e fo i antu ia wala au te afa pe te wala au mali tā numero na ma le numero company o lo iai o le o iwa lua ta sinima walu iwa lua fitu ia ma ngai sa mali tātu e tua tusi nei Lincoln Road o le tasi lua Lincoln Road Henderson e te maua iai whanta vale ale siri kamala na tautua ma le udanga ia i mamalu o le tātua tunu whasanga i nei ia ma le McDonald tasi a le McDonald Lincoln Road maua lo ma le whanta vale siri ka whawhaingo fie moe whafte iatu se manu mo lo mantu mo moa ia ai tātau tuia le leva ia sofou te mo kuti tātou whiro inga ia i le lofa male anga leo le tua soi fua Samoa i lau whaasasau le viavi o lungia la o tau au na whaaftai Soi for me manuia le talinga ia lungia pila pila nanto wa vela mo ia mafunga tau mo moli o le tau tomala udanga ale city council dai le tasi lua pa tasi tolu fa Lincoln Road i Henderson vala ia le o iva lua tasi lima valu iva lua fitu po le ovalo se lau lua fitu tolu valu fitu over se lau lua fitu tolu valu fitu mo stavale mo oi malu ainga i le long weekend nei i Aukilani Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Ali tuol na fo le divanga le fia fi toi fo le titi tos fam talanga i tolo nga toi se tau tua mo le divanga se pupu i ngā ruenga. I le mata upu i peo na telo noa i aile fionga ia li luma ia vai leo fif nei. A whaina o lena wha ilo a mai e le komisina o leo. I Samoa. E to a whāsu ia whai pulele na o antu o lantu suafa mo lantu i ngoa. I le mata upu lava lea i le maliwai o se tasi o antali. Lua fai pule le ua manino mai suafa. O le visili tele la. Wai la insi sui fai pule to lue. A to i le to fa. Ya wai ele le ia le manino le mantau le vai. Ya ona tanto wanga i tuai lea i se. Fai ungo le veia sofia fia. Ia ma se fai ungo le ni mantau pusona. Wai ngā maua se fai unga se i kanko fia ma kanko koe ori whaakasi. Waka lena vanga wa ai aku ka fai ka wako. O le ngai maranga o le ngā marangei. Samoa e marui e tele le whai ungo le rive ia so manga loi so leo le ia tau sa vea leo sauri mai soi fuia Male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula vi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia mataba olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia umele
e pea o upolu Ole ingole osu o motu Ele mawhai hanga o na ngalo Le tape tape mali o mai singano Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se i esu solo Ia samo alo uatulu Se i vai mafia Ie banga atene matama